etia munua bema Owoahene Acheampong nkuranhyesem afutusem ne amede be kai wadwene mede be twen wadwene si asem so say ye oyamyefo be generous onipa ne yamye no onyanhyira na saa nipa no wode naduane bi ema mobroni enti anopai hu obi mobo na ye oyamyefo akasima enso na abo anopai no nsia ye bedan ye ho afa anopai kai bosam ye ba na kire se anopai no nsia kase ebo toa so ye ba sese a die baso ewo obo heba center nyina emu Nkoranza de hyeman baabi a yebu gas no edwira kwan no so kaasoa JD restaurant nchen ho sunwane zinko yene migration information center de nhwe
Techiman, ye ben Kente Royal House. Ubet my friend 0249 761508. Na one yana edi hon kita hon. Ojafasuo Prayer Ministry asafo ewo Nkoranza Acheampong kwan eso ode abasa wayi nanumu esi hɔ a oba abeyo adiye mu enkomhye esonsononko a enye asem ketwa oyi eti asem no edi firi ahemfo nwoma eti nsia ahemfo nwoma na etoso mienu no eti nsia nchichemu a eye aduonu enwotwe aduonu enkono no ose enye miti ena enye memoja afi kwa wieye enye memiti ena enye memoja ena yede ekwa akodi bronya no enti fa ahohwem na adiyie mu no yenhwe dia eda wanim afi a ebei Apostle Dr. Father Bosco ono na obeka saase obeka nyame asem krogen yemfa nsuo emframu nya ono nko osofo kwabena adu Timothy ebeka sabi Major Prophetess Mama Cecilia odifo ba ono ena dwumadie no esi na nan eso nyame ya adom dwumadie no efiada bronya bosome de etoso da duonu na enso edikosi ebenada bronya bosome da edi awieye 31st December afi 2024 yi ena obedi sa adwuma no na benada no a eye dwumadie no ba awieye no yebeye apesire esom watch night ede akohia afefofora eba eno anyimre no nsiampa mu ede kopem no nkono na ya hya ase age efiada no ena ebeye watch night a kopem se ade ebeche dwumadie we nyina eba so ewo Fire City asafo a ewo Nkoranza Acheampong ekwan no eso Fre Major Prophetess Mama Cecilia 0595 397423 ofre Mama Cecilia obejo so no no edi enkomo adehye anopei enkaibo sama hodo a madaroma muamude beja ye no ne nyina awie ye eni yeda mu nyina ase ye mamumo eni tia ojeme ahenewa ye ahoboa na yafa anopa no nsia kasebo ede abro yefri kasebo no mu ba dwumadie ne nkita hode pi ewa animu a yede ne nyina ebebro ebio munua be ma Owoahene Acheampong eni Ghana this year, I drew up BMO, Sarah One Media, where chance to mess in the cocoa, Amenyanka, a crafoni, Miss Edith, Bronya Bia, Sompa Acheampong, Yagusua, Sarah One Media, Yao Sompa Kumasi, Sompa Nkoranza, Sompa Sunyani, Nakachira Wabekam, and Sompa Tichima, Miss Saints, Saway Ukraine, now on grandstanding in Crow to edit this way, Semi Yepa, 20th December, Ukraine one Kransa, Obeko Sompa Kransa, Woman Ghana Commercial Bank in a Wadan Crew, Aqua Joka. Nkoranza Busia, Ubeko Nkoranza Busia Police Station. Don't crown Quanta, Mosumaba Kwajemo car. Nkoranza Brady, Ubeko Police Station, Wakwajemo car. 20th for Krona, a crown farm was Sunyani, Ubeko Sompa Sunyani. Ah, one night market. Namosuma Kwajemo car. 20th December Noir, a crown farm was Chima, Mubaba 21st Clinic, Sunyana Kwanso, a Canadian bank, a Dinda Denim, Namusuma Baba Jemo car, Shannon Son, Sakadi, Mubajino 20th December, Nada Chania Mani. 31st December, Nkoranza, and go to a channel where she Nkoranza Busia, Brady, don't crown Quanta, Yamusaka Garden, Mobeko, Nkoranza Sompa, Woman Ghana Commercial Bank, Wadan Chrome, 31st December, Nadia Dofonia, Boaford Dumoyen, Makwa Jemodi, 31st December, Noir, a crown for Mosunyane, Mosomobeko Sompa Sunyane, Yaya one night market, Namakwa Jemoniema, Shannon Suyepa, a crown for Muatechiman, 1st January, Mobajemoniema, Techiman, Community Center, Nanin. Said ya fi twem ye yeni enyanka enyime bomu adidi 14 February 2025 Kumasi Jubilee Park we akwanya kase pa ja wonyi wo firi moma ye nyina fa ye wo hyi na Sompa
adu ema obi mfa ye nye hanam man se we enti na ojafasuo prayer ministry esebra na ni nyankopon emebo mpu ni mpu eduru sabre ya we nya wona woni wo nyankopon ewa pam eno ti na major prophetess mama Cecilia at the 5 days prophetic encounter at the brow second tankreti aje nyankopon no man nsaso a wo man nsaso ewo bi te se ojafasuo prayer ministry major prophetess mama Cecilia so a hey makade sene so mama se dwumadie yi e ba so obronya bosom ye ye womu yi ne de to so aduonu nso ekosi aduasa baako metire 27th to 31st December 2024 anyumire bia no nsia enefa ekosi nonkono ewo ojafasuo prayer ministry eho ena owram kesebrekum ayeboa fodyankopon ebema ne nsaso na adesoa ene enkonua ene enkonsonkonso ni nyina na ebebubu asempotitra eda dwumadie su no woyi ewo ahemfo nwoma etoso mienu etire nsia chichemu aduonu nwotwe ekosi aduonu nkron no wose afewei die obonefo no ahyehye atiami bia no enyamiti ena enyami moja oh hallelujah asofo kukudamwa yato yensa ede from odwumadie yase ebi ne apostle Dr. Father Bosco on the main speaker and a guest speaker a Reverend Kwabena Adu Timothy nemom die dwumadie ni nyina esini sraso a major prophetess mama Cecilia onu ene ye ojafasuo prayer ministry kofa by kayo nation so semi 27 ewo busumi ye ye womu a eye dafiada ekosi 31st December ne benada so sano so mama se edabenada no eye 31st night sada no die onyankopon ebeye nyankopon na ne manso so aye ne ma ojafasuo prayer ministry ewo Nkoranza akropon kwan so hobedan kwanta je number yi na frɛ major prophetess mama Cecilia ewo 0595397423 major prophetess mama Cecilia na Nkoranza man ni mu fi tete afiwei ene na di manimi nyina me hwe me office ne adwuma mu ha nyina deko na me hwie nso a me toa so akomifi na makɔ transform me space nyina na mpa wa hu a obehu sa ade efe minim sɛ ato akoma so na woni me nyina duadwenkro sɛ tisade a bɛka me ho na yɛnkɔ Tony Deco Trends. A wall sticker installation, POP installation, inner and outside painting, POP decoration, room designing, room decoration, and works, and blank curtains installation. Tony Deco Trends. A chakwan, Nkoranza Bono East. Your number is 0245 23 2160 0558 129499 0539 628289 Tony Deco Trend. So fie no adwuma ma nyefa na fiwa. Na Adea na ya obayi a oda forma so ne yafunu mu emunumuni. Oh Mr. Entry, also ya reya titi me ben fie pi nanso ne yemu nyono da. Se me kire no ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa. Menyi ni se wato ulcer tamfo Haxa capsules any Haxa mixture yanum bom kotia ulcer no bia ma no anom anka ne ho to no dadaada ulcer dro de eno ani Haxa capsules any Haxa mixture ankom ni nkyeremu ulcer yekura eto yefunu ene ensunu mu etuma wo yefunu ekeka wa wogire wo ho a enye ulcer etumi ema wo ye cheko ebra wadidi awie so how eye ulcer de a kope Haxa capsules any Haxa mixture nanum bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apinfo abatan ya woma won mofra no fo ene mofra woni mfie dumienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture ulcer tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom.
Hello? Hello, Kofi. Mabedon Nkoranza. Na maye wa kashe wa me hunyina sa. Unu ya mani abre. Miniska. Me ya mani zaka pedra na kama Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Na kama send this cash so kakra ma kosia. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho. Oh, se wo senka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se ope Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye sika. Esan send sika dodo bia ope. Oh yes, mobile money dear, network bia, ubo number na, nedem, oton Richard cars, and SIM cars, or your transfer, and also register SIM cars, network bia. Hey, oye we nyina. For the one and Sabre, Agentry, I will mama say. Amayafobi ade kwatikwai faso ade gold akọ amahodobi so adwumaku a ode gold etukwai epton no obayi wano se entesa Samuel Okujato Abrakwa wade nsem bia baba to Ghana fo nyina nim se he memenya prosecutor ena mensa enye judge die nti ena Samuel Okujato Abrakwa okasa ensemi na lawmaker ono ede Kwame Agboza wode abetu dwa se yehweka terminal omampani dada asabre yasa to abadia ma no John Dramani Mahama wo boye wo terminal 3 a ye koye gate baako de bay ena akwakosi emukase yi ye de ebedani ede amount na first deputy speaker Joe Sewusu sabre wo kofie efi a wokọ no yanto abamfa ma no obi fufuro ba ensem bia wode atugwa se minority kokoso no emrache bedwafie ezei MPP fo no pani bay ena ekodi animu ebedani na ye de ababa somo ewo kasie mu 21st keneke yesenko na yemfa ye yade enko dan wo mu yade bibire bia da 21st keneke se wase na wode amawo na Sompa de no manfo dodo no a ena dibi ba ye o manfo gusu e dibi ba enam dodo ense kwan isanse Heroes Park ene nkoda beto ensa edidi se dia frase ye no eno too far de maya ebetumi atwa won yaje Liberty Conference o man hende adubu acho ni food for toto no sabre homo ekwa akoda nyamiase o nyamiase a wokoda no efiri January ebesi December nyame ama ho amasem adanse die nko aso na wudie dia ene wo se o manfo etibie eno ti food for thought da memne de ya Jubilee Park or for come and be blessed. Oh glory, hallelujah. Or for yen riskane ye Sompa TV isan se tumacho kakra aba ho eno ti opa obebre pa menya nene programs ahodo nyina obetumi ahwebi Sompa yajop akatua papa yenye bre na yentie kasie ne mu ensem na se ne beto odwa se wo man Nyankopon Adea wode akyeye from gudie ene gold Ghana ha yetu no baabi a ene Ghana so ba asuo wo fe baabi adabi a ha mikroma santinity gold bi ho abotan da onya asem ketwa eno ti yetu gold ya ne atona Ghana nyina de aboye ho bra na beto dwa se amanwofo bi epese wodi gold na ni gold ba obede kwa abrochiri koton onam koti kwan so na sansem bo nyina koso wa bra yami ene dombi ekoye na woko temahabo ho na ne okohwe nsemu a ena sansem ededi eno mu ena Precious Mineral Marketing Company Limited PMMC na pani pa wono eda no managing director na Kwasi Ewua ede abetu dwa se entesa akura nim obidia onim etuma we go ho eduma ketu edipo enim etiasie se wo pesa wo smuggle gold a wo fanfa PM pesa wo smuggle gold a wo fanfa PMMC it can say full transparency because one systems no bidia input that's number 1 number 2 they say enye ye kwa ye no enye ankono meduma it can say GRA flag up for hobby customs for hobby education security for hobby so you have several state agencies represented there how many nation say you may be a you know e na kwe nti eye me wan say obi betumi again say on person smuggle gold and obi person smuggle gold omo de be PMMC say yen smuggle sa go Ti nana Kwasi Ewua wono ene eye panipa wonda Mineral Marketing Company Limited ano na asem ena yekutie ye no se
obi person di gold free o mem ha ene baabi a mo kɔhwɛ no enye ho ekra na ode ya to akase no so na ya dia mamo NDC amanyoko no sabere eyezu eyeza omo ena Ghana for do no majority of Ghanaians ato abadia ma wo mo say o ma Ghana said ya pro atete apansam said o manfo bi e kan no say amonchem enu nti no NDC amanyoko no ne amanyoko obetumi no baba tetre Ghana said ya be ya economic hardships aba Ghana fo nyina yesika semina ato ape no omo betumi abedane no anidi amayen na de obedane ani eye onimonyamfo John Dramani Mahama Slim Sejata ono ena Ghana for penny pay okotre fie no Ghana fo afew papa fie a wafew no say onko na abetua baba ye Ghana yi eno ti na Ghana fo to aba edema won every say o man na nyoma enkoyi nyoma protete apansam na sabre ya mene wo kasei transition team no so ye adwuma wo ye ne say baabi enkrata asem ewo ene sika asem wo omo hwehwe enkrata so na o madane ani na ne baabi a o mampani na doda nkwa kufo ado ne MPP fo yakoduru no NDC for so atumi ababeto aso na new appointed chairman dwemtani ma operational recover all loot team no Samuel Okujato Abrokwa ono na zaya mraje bedwani ma ade she wo north town na Samuel wo kan na nse nyi obi na kumadwo na buosu yakọ awia kete no ode ne ti kwaje akyereman na akyereman ode je ye no ama santema ho henha wo mo pa eno nti no se obai na wo ye ni yi a wani mbetumi atre na obai na anye ni yeso dia o say enye me na me national prosecutor enye me na me judge o na empo no amanyoko eku ahodo a se udi bone ewo mamu a na se odi Ghana sika ye de wo koja wo mo na ni atentene den eye adwuma trodo no eho ene odo obekoro the dairy matter, particularly with all the members public interest and management of our resources. So I think it's really members and many of the member will remember that it does not include the private donations to the Kenya. It does not include the compensation which we have to pay to all of our resource properties with the money. So the Shraj report has been made and my information is that Shraj has already linked to the Attorney General and the Office of Special Prosecutor and attached this report. We will bring the 8% what Shraj has done. And for the national category report, certainly the massive feature many Ghanaians are looking for to clear on that how the world treat, because that will remember that somebody who can science in the United States is keeping $6 million out. David Ejaya, for example, was in a case of eno Samuel Okujato Abrokwa wase wo baba hwe wo babo Ghana sika ho ban na omanfo bi a woye wadwen so afa kwati kwai na wadi aba sika no enye ono ene de kokotu na mmum de wo yoye ene de obekoro ya to akase ne so na ya de amamu a ada kulu Kwame Agboza wo ya mranim ni na Kwame da so de no se dabi Omampani dada John Dramani Mahama Ghana ato abadia ma no wo sa babim no Terminal 3 Ukokotoka International Airport wa sa wi mshenjina bian o ya de pass le usi Terminal 3 no uduru ho na de wototo amahodo bi so kura no a na chese Terminal 3 ho no ya feyi pa na enumu na aban beba aban bi atiri mu ponse se ni nwia be ya de na ono so enya akonya betena konwa ne so a obeye bi ato aso na Ghana afa ne tampa ade afura ne sayonti no pani abedi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ni tirimpo a wo fa ye ene yi gate no ye de Ghana card ebekwa kobi ene Ghana card no de kire so adegetem ma ne kan ye se wo de kire so na abie na wo de ko kire so no che kakra akire na ebie anya ma no ntentem eno mu na mranim nufo Kwame Agboza de atudwa se Terminal 3 no mampani John Dramani Mahama wo si ye no nyina no what $250 million NC ye na ye de Ghana card kwa kira de esu na abie gate ba ko pe ye de $147 million Ghana for mu nyina mo hwe na mo titim firim gate ba ko pe o eka ekoba ye enu ntino Ghana koya na obai wanda sembu nyina di wa bra woni semtrofo ehia Dr. Bau actually looked on when an entity in this country actually proposed that the e-gate alone will be $200 million. E-gate, a
an airport that cost $250 million was supposed to be begun for $200 million. That amount has been revised to $140 million, and today we are told that is still around $147 million. What will be the reason, justification for this? And as I speak to you, Ministry of Finance and Ghana Immigration Service are in a rush to activate this and allow a private entity to fleece the people of this country opportunity to charge, according to them, $5 per passenger. And actually, when they are even in opposition, they will be making money out of this. Mrashebedwani na chese oye lawmaker omna hyehyemra ema omanfodi so ewo mamha adakulu Kwame Agbeza na no disem na yekotie ye no na first deputy speaker ema Mrashebedwafie no sabre eye Jose Wusu na woye MP edima adehye wo bekwai abatrompesu so sabre okofie ni fi a woko no kire se onko transi din na onhwe enyoma pa obi so ede eba every say ya amanyosem na ye nyefi akonwa enuti no o perform ye be de be ko amam one perform so ye be free say ebi energy be kwai no na asem adwo se usu kan se o hwe dwumadi a so amemra se bedwani ebedi ye oseche mensambusu ema MPP amanyuku no ewo mrahye bedwafie na empo Ghana fo eten so mfa so a wo fa anyoma bebirim ewo ho eno ti na wo se ye de hyere nsa efri se de onim tuo na mpempi no ye de ni gya twere no so eno ti no lawmaker ema adehye wo so ame ono na mpempi no MPP amanyuku no mrahye bedwafie no na edom ko dodo no na oda no o che ho yi pa na sema wo kanyina ne se sabre no MPP amati minority kokoso eno ti do betumi edo mo akọ mi ede MPP agina krono tweno ano ewo mrahye bedwafie no eno eye afenwoma akense efrise ono na sabre no odi animu eno ti ekokoba ne se ye yiri free wa emo akora efrise kwana ye kro no nyina du ba bia ya na experience eka ho eno ti no Jose Wusu se wono de keka ono nkoko ade a Avenue Markets must be retained. The member of the ninth parliament, and nobody has asked me to do anything for the ninth parliament. Let's all tell them that I don't want to go to the house. I strongly believe in continuity in this way. From all actions and inaction, we can tell that when change was a minority to a majority, it stood out very clear. First Deputy Speaker Joseph Osewusu enkan ono na ye mrahye bedwani ma de hye wo bekwaye ono ene na yekuti ye no na abatu a yeto ye no enkekanwa ebem enkekanwa ne sei se wo hwa electoral violence ye ntoko esisi ye nyina eye 76 ye na 76 na esi ye no emu ensia ahwere wo mo enkwa ya to nananom ensia do 46 aprapre mu odin sabri odas bita ho ayarehwe eno ana CDD for dia baba tu dwa se nyoma ikoye no antwa ye kura na empokura no omugusu a omuye nhwehwemu se de be ya nyoma be konkan na manager ema security sector governance ye na nakwabra abrampa ene dance mu edi Adea Akye from 2016, you say election related violence in Accra. In the year 2020, the best and occupied. They are all by 2024. So any to trust and also see the and we are back. They are about to semi yet also in all these say one this to trust the factor. Na Ghana Programs Manager, Center for Democratic Development Ghana CDD. Kanipa wadano Abram Pamensa ne ena yikuti ye no. Samufo asante yabu Benedict ye.
me nua ba akosua so mo so della ono ne chinchin fidie no ede ma me manifestation pa kuku Veronica Jando the kuku man odai onsore obeba adwuma enche ka ho ena kase omobobo ano reverend ena ono so ena ge ba ko bi okana brofo bebiri no omo onu nsuru mo ma yabo ama libia boga omina ka ho ena yebobo kase ya no ede breme na mekenkaye na azuka ono ene chinchin fidie no ewo mfidi demo one Kevin Oyata na TV no so de yakoba jesi sempremu bema yeso de akoi ya mobibia efinshia po ifidi se we my last broadcasting our afimu enontino megina Dr. Blessed Foster name na mede Sompanie enyumunie, sompanie kasia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba tie sompa. Yaba sompa. Hello, Kofi. Mabedu Nkoranza o. Na maye wa kashe wa me ho nyina sa. Onu yamani abre. Miniska. Timi yamani zenka bedru na nka ma Fidelity Bank. Na makoyi cash kakra to me ho. Na nka ma send this cash so kakra ma akosua. Enso me baye Fidelity Bank. Ebi ni ha. Mo mama ne zumi rubber bia yesi cash ni ho. Oh, se wo zenka o frementem. Hwe, mama ncho. Bisa se o pe Bojibo Ventures. Bodien. Bojibo Ventures. E honko a. Ene ye sika. Esan send sika dodo bia o pe. Oh yes, mobile money dear network bia. Ubo number na nedem oton Richard Cars, any SIM cards, or your transfer, and also register SIM cards, network bia. Hey, oye we nyina. She, ne yesima wie, Bojibo nko and a Fidelity Bank, any Eco Bank agent or Nkoranza ha. Se ubia account, o send you obisika, and answer uko jiska ede free Eco Bank and answer Fidelity Bank account mono. Ko Bojibo Ventures. Emfa one bank ya obi save. Ubetnya send this car mano. Our Bojibo Ventures. Oh wow. Yeswation no so ye adwuma. Nkoranza Bojibo Ventures e wadi nkrase. Edwabo nsan no nchepe. Me da se menua. Fre Bojibo Ventures e was 0248 089 463. Bojibo Ventures. Afi we nso massage best farmer ni biem na manfo ntia se de ntia da bia me no ba ye so from na so abibra na mete so dodo na se ba na mo aye nsusumu a me mo na se dore no nyini from me secret ni nyina ni akuafo nyina ntie no ntie na sopamu no matimi agya basobodie yi bi Vital 05 ena me didi me kua adwuma nyina na Vital 05 eye nuane nura ebo asase ebo anobaye na bo mo kua ne nya sikantem enim defy hwehwemu ahunu se Vital 05 eye nuane nuro bi a ebo asase na dane asase ani ebo nuane hini eni nuane ankasa ho ban secret ni nyina ni enti okuani a wo ye mo a unhu so omoa ne nyini from wo a wo do atosode a enche na ewu ana wo ye kokofu tutumrika na kwahwehwe Vital 05 achira kwan bogo so ne ntwa so Yankopa Agrochemicals Philobed Agrochemicals Sofomame ana Israel Sase Ventures Pristia All is Well Agrochemicals Akuafo nti ena Hawa Agrochemicals Bodia Dumping Peacemaker Abraham Ofori Agrochemicals Dunkwa Onofe Manso Amanfi Israel Sase Ventures Asankregwa ene important Monko Jaisaye Agrochemicals Vital 05 edupay to be honorable and to boss yakunwo wo suano eja se enchen wa yerede Alpha Omega won Nkoranza Old Market Francis Terry Agrochemicals ne nkoraba tabia ebenwo onsabeka edupay Vital 05 for wa homan so 0243 852 751 and 0242 263 780 and 0241 531 526 Kaise Divine Winners and NKO Agrochemicals and Akofa Vital 05 abase okuani ubedi dipeche Vital 05 and no buy mojedro Ha, nanka me ya hoho wa Jerusalem. Ampa afe ene mehu skakrabia. Eteso e wa Ghana nyina e Baxo. Na Baxo by infinchie aduonum nie 50 years. Substance awade som one customers transfer koso e savings account, current account, fixed deposit account, susunchehye, educational support system, e ba no funeral loan, business development loan, students loan, women in development loan dia e Baxo. Ubetumi abeto shares no ye shareholder e wa Baxo. Na Baxo by infinchie aduonum nie 50 years.
Hooray! Ne South Swinton attachment the Assistant Backshot Union and in the societies na Kabomu Eddie 50th anniversary in a grand style. Lunch no Kwesiada 31st March 2024 Easter Sunday at St. Paul's Cathedral bra nonkro abo pepepe yewia dwumadie bebre bekoso ewo bosume biemu emu clean up exercise free health screening kids competition award ceremony as part of Backshot social responsibility no donations bebre bekoso ewo institutions awduomu afa community engagement bekoso ama Backshot anyone clients edin komo bebre edia fa Backshot ho and afa so annual general meeting and award be clamasi dwumadie ewo November bosume numu afa 2024 Touchman the Assistant Backshot Union societies ne branches are Kabomu ama anniversary yakoso St. Paul's Cathedral Hensha Diasampa Kenten Touchman Market Takofiano Sansama Akrufrom Arowa Krobu Chiobodom Tanobuase Chiobodom Mazin Ofumai Esie Jamatim Punim Misnai Aboso Enkwayaso Kimian Kwanta Insuta Amangwase Tanoso Nkoranza Donkron Kwanta Bunsu Enkwabe Akumsadumase Asunkwa Busunya Atebu Amanten Yeji Parambo number 1 Kwame Danso Kentampo Main Market Star of the Sea Kentampo Mazin Jema Enyima Kranka Amoma Bromaso New Longro Bamboy Tenga Ena Banam Kwanta Any Obibia or Temenka we cheche de benche biano Backshot at 50 Jumedie no Ebeya Krabeke Asemtra Yede Ato 50th anniversary so Eye Backshot your reliable financial partner for life Backshot Wahoto so Ewis Kasem Ekwanso Backshot Eha Enemedida so wo Yenchre Mubia Fre 0243 121069 Backshot at 50 Yemamo Official Po. My Ghana this year, a drew hop yemu, Sarawan Media, where chance to mess in a cuckoo sister Wabago, Amenyanka, a crafoni missia di Bronya Bia, Sompa Yabusua, Sarawan Media, Yao Sompa Kumasi, Sompa Nkoranza, Sompa Sunyani, Nakachira Wabekam, and Sompa Tichima, Miss Saints, Saway Ukraine, now on grandstanding in Crow to edit this way, Semi Pa, 20th December, Ukraine one Kransa, Obeko Sompan Kransa, Woman Ghana Commercial Bank in a Wadan Crew, Nkoranza Busia, Ubekon Kranza Busia Police Station. Don't crown Quanta, Mosumaba Jemo card. Nkoranza Brady, Mubeko Police Station, Wako Jemo card. 20th for Krona, a Crawford was Sunyani, Mubeko Sompa Sunyani. One night market. Namusuma Jemo card. 20th December Noir, a Crawford was a Chima, Mubeba 21st Clinic, Sunyana Quanso, a Canadian bank, a Dinda Denim, Namusuma Baba Jemo card. Shannon Son, Sakadi, Mubejino 20th December, Nadaya Chen. 31st December, Nkoranza and in Crow to a channel Weshi, Nkoranza Busia, Brady, Don't Crown Quanta, Yamusaka Garden, Mobeko, Nkoranza Sompa, Dominicana Commercial Bank, Wadan Chrome, 31st December, Nadia Dofonia, Boaford Domayen, Makwa Jemo Dear, 31st December, Noir, a Crawford Sunyane, Mosumobeko Sompa Sunyane, one night market, no Makwa Jemo Niema, Shani Suye Pa, a Crawford Water Chiman, 1st January, Mobajemo Niema, Techiman, Community Center, Naning. Said ya few chem we ye Jenny Enyanka Enye Bomwe Didi 14th February 2025 Kumasi Jubilee Park where Akwenaka Sepa Ja Wuni Wufrim Muma Yenina Fire Wushi Na Sompa Die E Market Ya Pa Mami anume mesere wa meyi ni emensu aso asemi na sha se fifirigu ahwe bi mpo memo enti sika kakra wo fa ko ye eho niema ani bebre se hwe ebi mpo se go ka ni mo an atekwa ne hene na bro sana se wo no na me hunu se store bi ho na me bowura ho eniema ni na da yo fi niema ni bi ka ho ana me pacho da bi oba pa eniema ekrokro ni wa me kofiri yi emom Atiko Home Stores niema no bu afunti ena ma sika no to ne dodo mu Atiko Home Store omo niema efe dodo se wo fa niema papa enu nti obi a wo pe fridge double decker tabletop and deep freezer ice chest ya can call main size bia electrical iron microwave washing machine blender kettle rice cooker standing and ceiling fan modern digital flat screen television see every 32 inches copem size bia open na provisions e fasa gari shito emo anwa local drinks e minerals any energy drinks bia foreign drinks e wine whiskey irish cream vodka any dia keka ho washing powder any semene bia di dwade sande siniema shampoo papa e frebrochi so abusu ho home appliances any provisions bia de wo benya bi ho Atiko store akofa solo machines bia ba water ne fofofo me kire motor blue ya mo de bomochi spray ntosi cashew nut abrobe mango kube cocoa anka any mfudie bia kuani wudua no machine ya wo de be
spray no ne boa efukra. Fratico Home Store was 0243 629295. Article Home Store. Tano factory price. Tano factory price. Ehwehwu mapa abeda di se wuyi yade bi te se diabetes ene mojabroso efiri ho a saa yare ye didi so yi yare a ha Ghana fo adwen pa sisi yade ayamtim ena koko yare a se bawo so a woni anika ene anije wa brabom na 3A co capsules no ya heda to ye bo ase ene ya yese sa wonum aduro no a koko na fifiri wo yam afifiri wo herefa ebeyi di afiri ho menim sabre ba bia wo ya wo temenka ena menim onipa bia koko ha no ena menim ba bia koko no adi wakoduru anika samo hinta samo sabre ya wo temenkan medema wo no se edin no 3A co capsules ya koko master mesra utie na sano nso ba bia ya wo Ghana ha se no gia number yi na frɛ yen 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 3A co capsules adroyi ya koko master yi mu amu watachiman ene ne mpatamu ofo mani nkyerɛ efa fodwo ena afen so Gordon amankwa ho ebiemu nso Nkoranza ene ne mpatamu Africa Herba Evelyn Amekwa Pharmacy ya ene Black Man Washing Bay no edi nhwɛ ni mu ahofadie Herba Amos Efa Chemical ena abibiduro depot. Odonidi Jamio, when ya Sunia Radio. Nenya wafa kwame na yade bubu na gu wa no wontumi nya hwe ye nne watumi asori to nyumu di asai ye hwere no anka ya hwere de St Mark's Natural Health Clinic ye damwase ayambo akwasi senya ho anka sisema ye funra kameta down majinkwa any St Mark's Natural Health Clinic. St Mark's Natural Health Clinic dear yemfa ya de anko ensan fansan ya chi me kamfu mo bia en yarwa bi ti say stomach ulcer, diabetes, prostate cancer, eni yade sasabro, hepatitis, stroke, awo na yedin enam nsan yade say yemfa mfidi antwi efie wo ni paduam ye broni beka se detox. St Mark's Natural Health Clinic nyame dia chewon kwa obehu St Mark's Natural Health. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and
that good heart of giving into me Emma. Nti enye ni yenya abroso. Na mo kakra bia ye wono se nipa no wa akoma pa, obo se kakra bia wono, obeyi biama. Na eno na gade hwe. Okay. Na so edinti na ena no obakunafo no. Bible say ebra na wo to collection no. Odo de kakra na wo ni na wo nyina na kwense de kakra no na odo kotum na e kan Kristo Yesu die akoma. Go obu se kakra wo no e na ode ama. Right. But we want to be so ewo ebroso and as na bi nya bebre. Ado hu se dai die kakra wo no. Nke nya bra ye nya buso e na ye ma. No pre ti se mu no ye bi se wo Kristo na wo bre mu no kakra bi wo bia ni betimi ade ama aso onyankopon wani oni makoma nyina mu asem Owoahene se ni bi ogadi ni e na bi besu oni ti se nya me wo no me de ma oni ne be hu se kakra bi no na so watimi agibi ama ebeso na ni reka na koma. Right. Ene na waka ne say de ye no ewie no obi oho a na still obi nyamfa na chade ne mmoa ne ntoboa meka ho ede asem na abetimi aka ahye ne nkru ane ama ode ne de aba beka ho na enshura ewo adoye eyemu no ne nsa ebetimi aka bie. Ewrade enshira wo. Amen. Am say Nkoranza man ene o man ga na nyina ba bia ye ti enka efipia no we akwanya kese a enam Dr. Bezet ene na pound for so na opese yan nyina so ni ebi eka yen ene nti sania minia na eka na enkachi yedetumi etu anamo eni anasa ochine bia ede yen so kakra ye wono akoka ho amano aye nti ye besre ewa ni die kwan so se ye momoden na ye mo na Owoahene yedu ba bia ha adwene kakra ne se amanfo se na buronya brena buronya nya didi enye onom enye ni ma bi etisa so kind the book of Esther chapter 9 verse nya yechi ne betele wo se ebra Judah ode wo ho efri eye wo na ho yehie mu eda na nko pese ukun wo na ofe wo no na afedi awurade ma otimi hye wo na tamfo so no opopono. That is the month of Adar. The 12th month, you can't the month of Adar in Hebrew. Actually say the 12th month. The 12th month in what or do one free one who here for no. Bible say opopono na afedi ochiche wo achede oyi achede me maye. Nti ye what the 12th month ni yen so enam Kristo Yesu so ye free na ho ye here mu said you ni pass a Kristo for. And it ye kwanya akese maye. Se be cheche ye ho enema kakra bia ye wo bia ye srewo ye sa de ye sa ye mu se ekunafo se emisia obi mame obi papa nanke neni ede neni obi kuna obi ira nanke neni de neni man kokko na obama ne seti mi kona no ni oni ho bi ni ye besre Nkoranza man ene oman ga na se kakra bia ye wo bia ne yemfa nkopɔ saafo yi na wonso wonsa enko wona no ebe buronya bre ye beto apona kese na ye bi hidi ne ye benomi na wonso selie enhye wona fono mu ni so se ye sa ebe ka Awurade akoma wana koma to wo ye mu a Awurade so akoma beto wo ni yem ewe ye ho na obi hira ye na wadom ye mu so right enti right ye betre o ma mu nyina no yo Reverend Bafokodoma no pay ye beda asepa ne nkoma wo ne ye die Everybody on Shila One Mujumedia Made Abedom Ye Namichila Mopa Yadamasi. Right. Ebusan for Reverend Bafokodom or ye Sofopeni or that Better Prayer Ministry International Safonano Ewo Nkoranza or no any Kojina Drincher no where ye be koso no pebe didn't come ye nuanum bi wo don kronkwante bi wo busuya e bi wo bredi ye be kɔ honum nyina na no pay yakwa akɔhwɛ sedia nkita ho no etie efiri ɛhɔ enso enti anopɛ koso a na wone ye ne enante efiri sɛ enkomo bebre ena ɛwɔ pono so a yɛpɛsɛ yɛde ɛbro na yɛnhyɛ ɛno so enso anopɛ emfa ema yɛn ho ade akye bia kakra ye ko oba ye social media no eso a ubehunu ye de video no ato so wona ye ma menom akunafo a wo mo aba no pay e ba beje wo mo card no enya asam keto a abrosan no eso abo mase twom ni nyina na wo ye Facebook no so no wenti na ye bo nka ye se wo bibi kakra pese de boa e sika ubetuma tua e de ato 0598 994994
0598 994 994 edina beba na ye Blessed Foster anasa Terra One Media na watue sika kakra uko YouTube nso a Sompa TV YouTube no Sompa TV na wabaso obaso a na waba abekire waba abehwe nie ntia ye kase brabebo beso yasene beka ye ho ye ma menum akunafo a efiri Nkoranza nsase so wo nyina aba Terra One Media Sompa FM Sompa TV wo mo de ano wo mo aba mayensa nkwa ahoma no so ebiem Pastor Victor Owusu owo ahoma no so oye chirechire ni oye ADR practitioner oye osofo odi djuma bebre ewo ye man mu anopei ye no mo nkomo kakra. Pastor Victor Owusu, good morning. Good morning, Owoahene. Me ba cho na apomu te sen Yankopon wada roma ye hu ye pa ye ma wa friendship apanso ya me ma fipa enkometo yen na bibia ekoboko na so bia ewe ewo man imputu a ewe radia do saka yo anopedi ye fra watietia Sompa 90.7 ye ne ye parent company Terra One Media ya ka bomu a afibia ye che ye kunafo ade bronya imu ene process no sha ase say ye be che wo mo ade nti oba ye fie ha sesi ame no ka say ha boma say twom nipa atwa hanom ahia na ye pese you have just 1 minute na ye te ensem no ase okay reverend ye be say afro sese a wada Roma ye be say afro with another line na ya to so na ye ne Pastor Victor Owusu na nanka e bedin komo na ahoma no ama ye signal bi ntini ye dan ye ho na ye ba ye de ba oba Sompa TV YouTube a ubenu pictures na wo ho no o ye Nkoranza ni ote Libya, Italy, Spain babia buruchire babia wote no ubetime ahwe wo de ko YouTube no so Sompa TV obo Sompa TV a ubehuna no pay dwuma yedi akunafo dodo pa Ghana Commercial Bank abrosan no ofro abrosan no a esoro no efritia kopemtia aboma se be afe uradan no mu a eno nso ni nyina nipa na aboma se be obi abetwere ni din obeje Terra One Media nsem ade e de akwakodi bronya we di adanse ese wa hoden wo moa ebamu a awurade be hyiraw hwe emad kunafo dodoi odi waduane ofura wo ntoma obompa ye kasa awurade me dase afi Sompa fo ne ma mitiminya bibidi ya honestly speaking awurade be hyiraw ade be ne da wakoma so den wa bompa ya bepem sabre ya wonsa nyankan ye ubetimi afa akyede so na waba be ye wabe sow seed fa akyede we ye sow fa sow seed na fa ma nia o hwehwe no mejiminya medi se afeda se bre besanya drobiem na awurade aye ho sankyerene anopei hwan na obeji manum asamadi hwan na odi gidie ebeka se maba menso me ba beboa bi nipa dodo na beboa bi nyame nhyira mo awurade ye kokoa mu adwuma on nhyira mo kokoa na empie nipa ni so nipa di mu ho adanse mado ya mo ba be yenti afi be ko na wie ye so obi sai wo ne wo ma eso a awurade nka saa ano no ntom setetrema bi akodi ho nkomobone a awurade nka na no entom se yesumu fidi boni dia wado ye nti awurade mane mpare wo yesai wo so a wado ya ode abre akunafo nti no awurade nyi wo mfirim ma wo mo afidie enyi wo mo amena wo mo atu pesa wo tomu no wado ya wo beye e wo Sompa akunafo akyede mu nti no awurade emma wo mo a ento wo afidie mu wo mo anto wa mena mu gidi ade yo ena yeye ene anopei hwan na obetimi aboa bie enye ne kese enye ne ketoa dia eka wakoma dia wasusuo dia efiri wakoma mu se Sompa akunafo akyede 2024 mese mebua okunani bi ntoma mese memo okunani bi aduane adi mese meyese ye pedia obetumi ayese obeboa bi anopei hwan na one megidie ye baako
0598994994 na wotua usika kakra ede atoso utua sika no a edina ebeba no eye Blessed Foster anase Tara One Media woye company mo betuma atua bi customers awurade betwea mamo enam adoye wenti ebeje mo nsam ebeye nipa nwanwa nipa beka say ye nyina business ko na ade na mo de etu mpon say mesrawo woye hairdresser woye adwo magazine woye driver afene kwa wie edu sabre ye mu ehu mesrawo be ye akunafo adoye ibi akunafo achede yi fa wo de be kan ho ubenya oka awura anim adom awurade bambo beto so eda adwuma mu ayeden kura no wo ho awurade be connect passengers amount ada wankwa adwuma kura na awurade be connect passengers e de amount we na awurade tumi yo na we na me hu se awurade oyo awurade enya dada kwasi ada so ra wo kwasem na meka me pesa wo te ase se edu da bia nyane nyina na ye kwasi ada bia na meka asore edu da bia e wo se wankasa nso no wo challenge awurade e wo bibi emu awurade afi ko na wiye dia wo dia mame afi nyina enie mi yibi na me dia koye akunafo adoye awurade hyira me nsa no adwuma Onsano adwuma be ye ya nia oni hode mame kwa ahoma no so emra Pastor Victor Wusu ewo ahoma no so Pastor good morning biem. Good morning Owoahene. Right ye da se bebre se wanya ye ho adaje na anop meka se Sompa 90.7 Tara One Media ye de adwuma de bi asie ni so afibia ye che kunafo ade na eduru sabre ya na ye pese amanfo hu se ade na me koye no kra no menya eso emfaso eno ti na no pe ya frɛ wa ye pese no di nkomo ye hwe the essence of giving to the needy de di nkan ye ka se affordable anase wo ye mobruhu ade kra eye den ya meda in a team fancy na radio to because in fact Bible no trust the potting John in fact essence of the Bible so the foundation of the Bible affordable because okay sending a Bible cannot John 3:15 now or said when you yes they know the doba or one quarter mile in young yes your boy or the bar for ready my right. The essence of human existence, giving, in fact, okay, James chapter 1 now. Paul, actually, I might say, in fact, James chapter 1, verse 6 to 27. Paul, I might say, or this will be so say, or you young, now, one point touch them and America. It will be because we are seeing a dear Bakupa in the and that's all to take them out. America. Right. The fact, okay, but now the East man among you seems to be religious and don't know his tongue, but deceive his own heart. That is performance. The essence of the grass will say, that will tell you the ancestor autonomy, only get them a boon and now on one casa and there's 27 in my car, okay. Yam some a won't here now a wound fee, ewo, a Daniel couple and him say, for because we see a kunafo. What was that? So that's all kind of thing. But yam someone a wound fee, a wound fee undefined. Undefiled, religious, and only pure. Right. And say, and Papono, even but we so already a platform. And in the Bible, one can send a Christu, and in the mind, you know, challenge a piece of every year. Right. Yet, the Christian and your platform. A Bible, a Bible near my, it's enough for. Okay. Yo. Enti se Bible no ka se nyame sompa efi ni ho ne se ye kohwe akunafo ne nwisi a sen na yesi kohwe wo mo.
In fact, Job no so exercise you fast why bit my right any in Russia. In fact, Job 31 no exactly backup exercise or my force you say that one verse 15 no 16 no it can be or say if I have withheld the poor from the desire, from their desire, if I have withheld the poor from their desire, or have caused the eyes of the widow to fail, but there may be a question of go give 31 verse 2. Right. Or say, there for what portion of God is there from above? There I mean, can media or na anka any unyanko ponche pa ifriso. You obi say again the unyanko ponche pa ifriso. Right. Ni otu for other party ifri so bia. Ana the 16 no obi say there be no. No say the 16 no say. Enya die or say say Masanka and Mobro every year for the na mama kuna for any ebua na me enkoto mediane tiwo enkoto mediane na emisia enimu bia the Bible tells that enkoto udi wadiane na why that effort amma emisia o say sadi kona wa ye no or say that the corner why not unyankopo or say that why not unyankopo chefa na I free so na so when you go to follow every year also bia why ben so the pastor say if you could be as I say you dia you can be because I don't know can I best 17 and I say you make sure say you won't free near and that is the essence. Okay. Now, and means also now, as I say, right. Inti obani wakane sano na yensan enchiremu ebiom. Wose minya dodo sen ansa na maibia kohwe ekunafo ne nyanka. Memaye mienu, menya dokunu mienu. Mede ma mema adi. Enti no dia we na menya ana ese menya dodo sen ansa na makohwe ekunafo. No. David. Bible say say wo card ye mienu a. Na obi ehun kire no a. O say won tare ye mienu a giba ko ema ba ko ba obi an onye dey oni bi bra. Na me ma fanto ho me so for because there akoha so be eso ewo Kekos. Na yeko ye no baby e poti aso no akota aso no ya so kitu apa. Right. Na yeko tuna for no. Aso kire bi a be to ye so na ni hu ye ba. Ye ba ye fe so ma mi bi no ho no ye dokuro. No ye kinki. Na every Sunday bi o di kinki bi no play. Na me kachira go say kinki bi no ever e ya ko pen say yanko po da uroma. Majuma yetimi ye juba na fi bitini ye na that day na me be free that program na so you be free ba no aje ba fo ye na ko e kan ye pan say se ma me mu a anke nyame tuma ye ne yetimi anye right etimi so unless we be ne be giri ya bro so Bible an ka ba bia se se nya mane bro so o tie ni no ni na o ye mo guri na oni hwe no oba no ano ye kuna ni no Bible say na yo wo and we ye the man right and the Yankupon and Meja Yana based on good way of Meja based on a man yet money yet the money and yes will be Yamana Broso ever Safra and you want Yamana Broso send your Bible can bet you the one Yamana Broso and we be at work and non trends and a Akuma when you want your person who did you get what you never to na etrese agadi eduma we after our already because you can be a nyama na buru so right David
Esese me hu nipa no. Esese oye mi krom ni ana se menanoti efie ba kuma ansa na matima ya na doye ana se sen na ewo se medefa so. Adoye Bible tell say adoye ye maye ye ma nyanko. Okay. Say ma nyanko pon dia. Na nipa no pa ye na adoye no ense ibu. Ye be ntia Yesu Kristo ya adoye no won pona wo ba e wo be wo adoye. Won ankasa sori tia ho. Nanso so amona adoye na no person ye no el free ne hu agebe ama. Right. Any time biara ye pese ni pakura ye na adoye no yifu ana ye ni kunu ana ye ya mano. Say ye pese ye di na katia wata diso because say ni pakuru ku ye no bi na tima ye no say ye my Bible say the matter ye katia ye dada. Enti ya ni ku ni pakuru no. Ya say ye di pakuru e musinri ana say bi akoti ye ni na ye yama. No. E matter e nu le pese ye. Na mo say ye pese ye free ya ku mo anka ba. Ye na wa bra. Ipa ye boni say ye na na to the na ima uladia ibikaje na ma ye venu so akoso akai. Right. Opani anope say ukoye YouTube page no so a ubewu say yabro say wo de wunim ha abro say so nyina aboma say twom na nipa na mehunu mehwe wo ma ho siesie metima aka say enkramofo wo mu akristofo wo mu wona sebe owogidi ahodo ene esoma ahodo nyina no ewo mu wo hwe nipa dodo anopai agitwi agitrada aba fidie so say wo mo ba betwe wo mu din abeje akunafo akyede a de din kan de na eka kire wo. In fact last year the me ba one of in the course we want to say, but I can imagine any we are seeing a woman. You didn't say, you may pray. I'm not sure I won't pass. And no say, the powerful one we are seeing. But what say one you did that. But every young people went to say again, take up. And not say, also say, as I say, a crystal fire, you won't be a see, as I say. Because it is not always fair, from some of my this opportunity and anxiety in forever. I can say, lifestyle. Right. Every time young time put it, baby. But if I make a cut and I once we go at the Craig, we try to cut the two. We go ahead now. All the Kusana or the I have a hope we are making my baby. Right. Every time a Christopher was my every time the empire boy and and say Kai wants to do. And so that's why I remember you every year because I would say one Bible everything now very good. Now I don't think I ever play a course of Right. Opani ene na mimisa obio se wadaoma. Wo hwe ne awo kenka asore no wa asede anka oman no wa asede. Yes, oman no ye boy homoden, ye hwe economy, ye hwe education, ye hwe ayaresabia ne keka ho. But social protection being so to say obi wo ha ye wasi hospital, where you akwan, why you way, ni nyina ye de. Ba ono ebia immediately no ohia sa de no nea odi ada ena ebia ehia no obeka se oman no nso yade ye mu no yatimi atwa yani ahwe onni biefo no. Hello Mitio na me bisa se obeka se oman no ankasa yatimi ahwe onni biefo a ewo mu no bitu se niema ketenketi wei bronya ebai ebi kura ye betima kaze bia assembly anabia wei ye chamu kakrama mobrowafo a the vulnerable ewo ye communities mu no wo sha yatumi ama yadwene akoso.
In fact, I think we are there. Say, or mine, we na yeboy. And your mind and one. As I say, young capacity individuals are sorry. That's the end. Maybe I may catch them who say, Edisika, and I are so winter. In fact, hospitals, I think a hospital, social protection unit, our hospital. Take a brother, Elcosi, Ubia Bar, Ubi, Sukra, Bakra, Ubia, the hospital, the hospital base, the Nanzo, the Ubidis, or Yede, as I say, Anka, assembly, after this particular time, assembly, and the social service, we know, almost so beginning, not of as I say, you want opportunity and can be better or dominating now or the Kotua and can some reading in everything you got together. And then that sorry, said, yes, and that sorry, good, not here, good, especially this 13 there will be a walk with me. In fact, very totally said, will be we need to create them another capacity to we here be up to certain work for maybe 1 week, 3 weeks, or which Makakoda. That is the problem. I want Ghana to say a lot of people are everything with me. I'm with me, Ginaman and Popo, with me, Ginaman. Can you carry on the president to or minor system? It's just growth system. It's just institution, taking put this kind of arrangement for very Sompa, yes, nearly. But the young baby making one could say, aha, Anna, start announcing thing second. We just stop to work another year. So before change making Yaba, and Ghana, any problem. And a buying your problem that we are making it up and go. I might be a better, buy another one. But you know, you're going to be one. You're going to be a Bible on hidden green crime. And for you, right. Always that is the problem. Right. We very important that I last society like one that it may resolve it. We are seeing Ghana. That's the idea. Obani, you better see me bring come on here the bar in wrapping up no. Bia na no pay wasama akainti no ana ne a wo bekanti no ebeka obi ama waya adwen say ono so ba aba beboa bi wo take home message relative to dwumadi ayedie de we here. In fact, Nkoranza my Ghana Nkoranza ye kura ye wo adoye ye make catching ina ne say ebi ana wunyi say kakra wanya no betimi aboaboa na watimi akam me akasa na me ko bia na me ko kanya me ase me kwa me die ji ma edeko but nyama le broso ama de katem Nkoranza is different engine Nkoranza man ibara ba bibia obia wa wotimi Sompa di pineapple na ya kwanya so nyame fa so shira omai akwanya nyame fa so shira kru na kwanya nyame fa so shira abusia omai biara ni imisia ni na kuna fo edi akiri no omai nkoso eno na ba de bi tina ko di amaye right ti ba di biara wo timi ni biara ka kra biara wo biara bo mo ni se de odi be ka ko boa Sompa fo mbra yina yebe ye wa wo ne se pai enya so pa ama o mai no enya so pa ama kuru e bi so ato me say de ye na nyame so de na do na mo di be ko so resira be si ye be sira so pa efam e de pai for ye director e no bi bia se sa ko ye ya wo ye in fact so we are seeing a few 1 year we sira what ya man Nkoranza mai because ya kwanya ya pasu sira kuna kwa ya misira ku we ya sira what ya man Nkoranza mai ya mo modeni ya mo right that do not modeni ya kesi mai ina very well Obani ya beda se papa anope ne onso o contribution kakra ode aboayen Mati ya mission amen ene ya uti ye Pastor Victor Usu
ono ni dwumade dɔso bebre oyɛ software teacher ni oyɛ ADR practitioner oboa yen enkomodie wa ma yahunu sɛ oyɛ adoya awurade bie kwan ma utu oyɛ adoya awurade hyiraw ne asompe ye kura no ɔse ɛde nhyira bebre Nkoranza man nyinaa uobi baako ɛna betumi de aboa hwan ne betumi ma yɛ mo hwan ne betumi ma yɛ anwa mehwɛ yakunafo yɛ maame no ma no pɛ ya ba ha ya makoma eye me sese nka me wa nka me nyimfa ma se me wa nka me yidi ama nanka obi anka nkyerɛ me se nyame nhyira me nanka afeda sese enema nyina akoye ede amayen Adea Akye Abia dwumadi su ne anopai ye hwɛ the essence of giving to the needy, the importance of giving to the needy. Ye besen akwa ahoma no so pretty shortly enche bia enti hye so sa afa mayen Sompa. Chance mesi ni kuku sisa wabegu amenyanka ekurafoni misie didi bronya bia Sompa akyede yegusua Tarawan media ya Sompa kumase Sompa Nkoranza Sompa sunyane na ka ekira wabeka ene Sompa tichima ni senti se we yekrani na wo Nkoranza ni nkro tu edidi so ya siemi ye pa 20th December okrani a wo Nkoranza obeko Sompa Nkoranza wo mane Ghana commercial bank na wadan kro akwa akwaje wo ka Nkoranza busia obeko Nkoranza busia police station Don't crown kwanta Mosuma bakwa akwaje car Nkoranza bredi mubeko police station wakwaje car 20th for krona ekrafo am wo sunyane mubeko Sompa sunyane aye one night market na mosuma akwaje car 20th December no a ekrafo am wo techima mubeba 21st clinic sunyane kwanso Canadian bank dan dani na mosuma ba beje car shane so card mubeje no 20th December na da ye che ne mani ni 31st December Nkoranza ene nkro to etwa ne ho Nkoranza busia bredi don kron kwanta ya musaka card no mobeko Nkoranza Sompa womani Ghana commercial bank wodan krom 31st December na de adofo ne aboafo dom ye makwa akogye mo de 31st December no a ekrafo am wo sunyane moso mobeko Sompa sunyane ya one night market no makwa akogye mo niema hyane so ye pa ekrafo am wo techima 1st January mobeje mo niema techima community center na ne nyina wie ye no se de afie twam ye no ye ne enyanka enyina ebomu adidi 14 February 2025 Kumasi Jubilee Park we akwanya kese pa ja wonyi wufiri moma ye nyina fa ye wunshi na Sompa de e market ya pa Sompanie enyumunie Sompanie kafie bonie Sompanie osompapanie Sompanie radio nie yaba Sompa This is Sompa Eu pono enua naucha Sompa ema akutia
Moni adwuma say anopa heman awoyi matua na makodu don kronkwanta. Chamfoni no kire e hot say sia e kasai. Okay, Nana Yambo Biakwa from Sompa 90.7. This is a day, they were not from Panta. Nina, Sompa Acheampong, for Adea registration. Yes, I say, this is a day, Yawa and Quanta. After and a public 6:30, we will do Hano. Arrangements are a very police station. I want one Quanta, so much some passes here. I said the arrangements not the same. And your police station will be this year, Biamra, Nananum Studio. Don't contact because as a police station, I know a wapana right. I can afford to mean Nancy and Baho. It is a arrangement that you double Pronanka inside the baby and another 4 years, man. It is a one more to see a conformable and to the registration as Nana. Okay. So far, one more Baho and Adwa Soto Forma. Jumadi amako amukodi ede na otietiere huhuhu na nkrofo e kan fa ho leje ye ba no amon for the am kan so mbo Taiwan media and for about because say ebi say oba ya si ara to si supra no on ti bi say radio station bi abba Ghana hata abon kan san potema audience na this say ya afibia obeche kuna fa na so mama kuna fa na say njanka actually asre and no koma among for Gusra, Nana, Omu Edi, and what from Pantaya, so from my activity, Nana. Yo, and na yabeda was na ye jaw say bibin fofrobia ni hwa na yenya kwan akoba bi fofro na animu bai ade eche no yabesa babi aba behwe babi amapem so aduro. Okay, na yabeda yin fensi ya na 90.7 I think then say obi won kwanta na say ochia ombre nananum studio. On police station will be the anonymous studio and a registration. Yeah, Baba, and a moment now you're now. Yo, so, toast, you better see me. Okay. Okay, Abusa for ye some training papa toast or no don't quanta, Nanan Information Center ho, or qua, Obeka to warmo. Yamfa tip off in Chum Ewaha, ye ba, Yabeko Bredi, Yabeko Busia. And you okay. Titles lady Majibia. Won't mean 5 years shida. Okay. What must say? Matthias. The team yet for 2 seasons in me. And you see a senior man to Mumma Shana Munyaze. And I bet not title just Air Force. I'm selling for 2 coach and about Chelsea Mubuzano. Some sister in the bonus. Now we see casual moto. Okay. Obisika eshomu moto dabi obiasika nchobi aboto dai nkwachi kosu asame no bi kan dabi okay the blues papa ni yako the blues are coming na chesu na kwa kamle jeje utata okay wale twaja tu mama ni yanko yes na mama fantu wani mse enwa Manchester na eba so na yanko ni ya ye faro san Carabao Cup enwa quarter final game no yaba benya amase so mo qualify ko semi finals ni nyina no ya na wonsam no mo enso banari entersen no yaba be wonsam mo kwa wan say Man United game eno so maba so mo kwa to Tottenham na enwa match na Manchester for Kokolusi enwa Manchester aye 7 goal troll eno enso my game boss enwa wonsam ni nyina no ya de ema ye to final play enso mo show no enwa match the player ye for the Dominic Solanke eba first goal and watch Dijan Kolizowski when number second goal Emma Solanke and so Manchester truly home counterpart no by 3 goals to 0 later no when some number 10 and Joshua Saxi and you could have first Matt Diallo Manchester when some number 2 goals Ama United tomorrow Manchester Juba na kwa say when mo betia ye so me and some other corner direct from corner kick Emra when some number so goal man Tottenham mo kono na when some we gamer when some number so you Sabama about to Michelle Quality so say was school and some elementary everybody school everyone born in one shall go be a test and one gender some bono and some other corner now one must not show from Adea corner spot not just a wash and terminal so
so you miss him or show me the enra and some not a first timer when some admission sagono and I said Johnny Evans says I take care of the toso I am here some Manchester United when some man who can come out and when to me and send me a game and Manchester for no and some Makoboya now said Yamin says semi-final no and some other set and says Yamia Duma semi-final one I Arsenal when money Newcastle Wukuno and some other and a semi-final two no and some I Tottenham when some money Liverpool Tumuno and some other Bashia and some I said a Paranina no and some other Siako now my Manchester coach from Sir Ruben Amorim and Mamuya Game manager say you want to just I am Manchester and a control possession and I won and I foresee most of a match I'm born and running Manchester and I dictated to say a game no I was saying some Miko number 3 years and I would Manchester and some compared to the number Manchester Tottenham follow when we are very clinical and some anymore no and I make it difference and so I was so much anymore now the best one telling you say Manchester and Quentin Amomabumamu when we shall TV na libra boni na no and ya jaba ko tiri ya basna ni so I say no no boys I already say when some other fight no and I important and some other no coach na anwa I will post match Yentio Ruben Amorim we controlled the possession. I think we were not the best team in all of the game, but most of the parts I think we were the best team. We had the same situations in the first half that similar that the second and the third goal of Tottenham, and that made different. I think we disconnect for 8 minutes. It was really hard to recover from that, but then the lads did a great job to recover. We were so near the draw, so near, and that could make the difference because we still have time to win the game, but then the fourth goal was yes, and I am some Manchester United coach. I am Fanisa Ruben Amorim, and I'll tell you, Casa, you're getting something in the Emma, you're for many Janabaye. Where you be Manchester, we are singing a who's no, I was stamping authority and some other team. So now, before anyone get a Momans Bacono, Wama Alejandro Ganantro, any Abkodana, your Fanisa Rashford, and Kobe, our Manchester Derby, and also came about for a Buntia, your Fanisa Rashford, and my name Ganantro. And some Nabanyabi by many Janus say, and what drummer across the Introma Ganacho Bama anymore. Study a boy as 20 year apart from Manchester Derby, not just a one-on-one and a sunny money now, not just a sunny and into a Marcotano, and some other gentlemen and what the Mabokua. You found the real Davos, and no, I am the Tabanamum, woman Musasana, Akadana Fansa, Rashford, and some away because I know you know, coach, and say, you want to just Rashford, and you know, the best one telling you now. I'm so buying and ready because the moment you have a bomb night as one your body be a money not just I could done and you're ready and one name none do some money silence anymore I know and some my update to feel money just what they bar you sell something and some my telephone I'm fancy and yet Jamie Redden up and some say many Jabba team now on my whole left and right say me I will come a place and I say me won't come and I was so far what I do back also say I could done Rebecca and Annie I'm here about two Rashford I say what 3 years I was so ready as I say we a new challenge and I was one not just from one cassette to say I was so the moment what talent and I say Rashford now we are we are singing also here in Pana one corner Sikaro Pano one yes I Sikano Jamie Redden up and so Akasai. No, in a way he's done him a favour. I think he's shown him his cards very early, which doesn't always help from a negotiation point of view, because if Marcus Rashford does leave, the fact that he wants to leave, excuse me, doesn't help when you want to get money in. But I don't think he came in with preconceived ideas. He started up against Ipswich in his first game. He scored. And a few people were saying, well, maybe Marcus Rashford can be the number 9 for Manchester United. But Ruben Amorim's come in,
And what he's privy to that we're not is seeing him every day, seeing how he trains, seeing how he lives his life, seeing how he behaves in and around the dressing room, seeing what kind of role model he is to players. And he obviously doesn't think that he's the right kind of person that he wants around. You don't leave a big player that you want in your team. Yes, and I can't feel woman sweat and I don't life, and so I was shown so make us some Intermalan Timino, woman some Shababo Fantasy, Genesi Academy, woman some 90 million to get manager, and some RNG changes our match anymore. No, Yamina, some Manqua, not Tavatono, I'm a first goal, I'm a player now. Your fantasy Christian Aslani, Adabakus also, I'm a Chesano Intasham, Genesi Timino, woman some 90 million to say, I got a quarter final game, Inter, and I say, shall like you. Now, you question has your message here. I'm a Jamaican, so message shall like you. And now, quarter final game, I want to media. Your first compact Italian, and I'm going to run Salenji Sanchez, a Apple game, very kind of former team, and your Inter. Now, there was some Bobo, and some other my Denisimo, and your 13 years ago, and when we are saying 9 years as a format, no one say, 13 years ago, was I Denisi, JC, and I was such a JC, and I would game, and you tell a former team in Cameroon, what do we have? Okay, the best team, our interior, and no, in Tabacono, and in the birthday, the Yamsa birthday, Akoyepa, one of my die, football, and some say, Jamesa Karasamra, one of my again in the Akademia, your first Mike Andrew, and I came in W, and some Mama Intertumino, one Mama Interquatano Primavera, or your fullback, and I'm Mike Andrew, and you just Aquadano, and your chance, I'm a W, and some Mama Timino Amano Casalino, and some my update to Emma Honsamino, yet the Emma Yetofa and Anna Pay, and some Mama Shonos Amra, one who conference with matches Abba for Chelsea Timino, and some Mama Free and a Shamrock, a boy. Now, I'm Shamakuma 5, I'm a Timino, and some Matabu Bako, and a Magdun, and a hat trick, Canon just blew her, and I say, I am Makukuraya, and a bomb, I have 5 goals, and some Mama Chelsea Babakono. Now, to me, I'm saying, Williamson almost 6 matches. Now Chelsea are really 6. Woman lose ball, woman trophy, woman conceding goals. I'm a 5 in 6 games. I'm a shot Marco 26. Now just on the average, I'm not remember can be a mess for me idea. Woman so much me now. Last season, Williamson Fiorentina, woman unashared goals on the draw. And so I confess league anymore. Fiorentina last season was show more goals, was a Marco 25 the entire competition. Now so group first kick Chelsea I say Omoho and some 26 Fiorentina I said 25 last season and then group first kick and the Chelsea team and some other track record dynamo. I'm going to coach a fancy and so Maresca so penny Bona more Bonham and your Mamuya Premier League Ganya Misa one kind of cry Conference League Nanyamiano what to do some of your favorites say Momentum Conference League as Monaswana what do you Chelsea coach and so Maresca. I think now that we are in the next round, we have to be focused on the next round, and then if we are able to win, go in the next. But thinking to play the final or to win this competition when we have still 5-6 games to go, I don't think it's the correct thing. Yes, and all yes, about Chelsea manager fantasy, and so Maresca and Artesa, your dinner accepts Emma Natchez, the most important thing to see I say, and it's a Chelsea are qualified to come here. Your fantasy next round, and all I update about who's something now, your Emma, your Tofa, and Anno pay, and some of our shoulders, and one manager who could me say, what I'm saying, place me any Bako, I have done to a Christopher in Kunku, on your striker, was a bailum about 10. Now, so about Chelsea. Well, Joao Felix, our Obama, and Tabasa, when I met this Premier League, when you have an interview, and I'm January, sending Pano and some other to Miyako, and I'm on Jamaica, your friends Axel Disasi, on it cannot you make a and some other to Miyako, and they might say Jufo, Axel Disasi, and a Tumbaco, Germany, woman from DMI, and some other from Disasi, I just know. And some my update and Bonsa, we will control a party, and some Christmas party. Now, check my moment, I'm going to be at a
Flake coach no by Frankie Young go some driver by and what your family personum and Andras Christensen and just Aaron Garcia. When you some do party and I say now baby I'm Christmas party and I said dinner about some else I Palau Blagrana now Jamaica's basketball team no woman corner be a man in the no woman by them basketball team I'm to me I'm Adea once in a Friday one our game, one more match, our Bologna, Manchester, Italy, and our basketball team in the hour, and into them, our Barca for dinner. One more some 90, I'm be afraid. You hear me, and yeah, just our Barca players who could do, and yes, we are brilliant too, but give you be as we be a Kakadabi, and one German second also the main way, and some I can say, what's that? Where you stick tata, I just stick, you know, that's what you said, and Kakanabi, I don't know my Google, Swani idea. And tobacco and stick tata, one our eggplant sandwich, and we know some our menu so, and what is squid sandwich, and some ato, one our shrimp croquette, and also our anatrafo cannelloni, trafo cannelloni, and also a janabaqua, not just and also Italian food bacono, not just a new now so young cranny, and a tragedy was Shawaya Galia, and our Bassa place maybe, and some day I just also no, yet am I a job for another pay, and some other shows so real wanted, almost say, Namia Mamma against I Saviano. I must say we are singing our player FIFA Fosse on Bonobo and some Vinicius Junior. Now Vinicius are the best our assassin. So now Jomo can say game against Sevilla. Vinicius had an award at the entire stadium and some other board number so Matiano. No more support him and we are singing also and I keep the best player and some other assassin. So I just and and some other cause almost say Shuameni. You want to just a boy I'm turning the Antonet and Adea. Remember them for say Abia only Shuameni ever started game as a center back. I was central defense, you know. One of Makumako 11 and I said we're winning 11. One draw Makumako 4. Now in 15 matches as a central defender also game. And tell you because I'm talking about the Manako. Mama Anwa first off Saudi Arabia and Yamiyama Saturday. One about and some Abbas way and you're passing fury. Oh no, I don't know if I'm Alexander Shusik. Now, and first off, yes, for 11 minutes, a little over 11 minutes, you know, no beyond person about me. You found some breaking eye contact. Jamina Anwa, when you set a record, bound to beyond war, say a married Danimani Pacquiao, say a one Muhammad Ali, no other to say, I am just a Tyson, no me a dinner, yes, way as I record say, yeah, first off, now, Obi Shan, young Queen. I say, we're showing young Queen of Bianwa, or also Bucky and your eye contact, you know. Once I tell record for over 11 minutes, you know, and I'm Yama Emra, and also about young coming after you for doing your sports, and so Emro. Sompa, dear, what no, and no one which are Sompa. Sompanie enyumunie, sompanie kafia bonie, sompanie osompapanie, sompanie radio nie. Yaba, sompa. Nananom emwaduma nyina frosie die na so woni enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye tumidi abibiduo kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert e wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi na wabre na afi kuma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso na bibia nsie afei wo bo ene wo konti etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hwe kira kwai e wo sunyane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye ni Immigration Information Center ene di hwe ani mu Accra ye wo Kasoa Tachiman ana
Nkranza nso obo heba asoye ni bi ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy, Mosaic Pharmacy, Edike heba odumase ana ba bia to no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa Asunekura, Trapotokra, na sunu ekura kron. Herbal centers ne doso. Now so ne waja wa sobade. I the whole West Africa. Senedro, etu gonorrhea, Saint Tampa. Aye eja Abraham Herbal Center. Yade be na da. 90.7 FM. Koko, anasa diabetes. Prostate so ha bia wo no. Eja Abraham sebra ne nchen. No betu asiama. Afi, wani enka wo nanum. Me chere halitosis. Ko huru Dr. Abraham. No nanum ba ya hwehwehwehwehwehwehwehwe. Dr. Abraham wadena wakatabra bereba won pensihie wasansa kokotira okwakire bekire amendu bena wusu yade tubu akofa duro waso mienu abeda so wasuru kontulu enu ye memeduro emma ye memma ebeyi usishim ebedi wakagiremu mu atumi ewura corners Virgin City so ye do waso wade aba abonche so na maya ni ti hojai se wonya Virgin City edi hyehyɛ ho a emma wase ye neat na ye nkabo ni bi afiri wo na ma wase twan samaman hwehwɛ Adea Abraham Herbal Center ewo sunyane wodu ani kire estate kwan so a wa ben brotherhood asodan no opposite Dr. Acheampong Kumasi so Oshim School Junction Presbyterian Sodan in Tampa anasa frɛ 0242 76 4835 and 0505 740223. Adea Abraham say, "What the idea be about in chain? That's what we do. The idea that same to us. Sambra, beju sika." Abibidru atimemu first hwe na yagye tomu dada na Food and Drugs Authority di almost stampo asisu de amafo eyijiro hwese yare akonkro na abekira oso ne Nyankopon na yi se nro ya kire menua okọ drugstore ana herbal shop bia akopese nro ibito Esmond Born Herbal Mixture, Esmond Malamis, Esmond Co Mixture and Esmond Pan Herbal Mixture enro hodo anyina yigire herbal center da Roma na odi ebedwa so eho ya bibidru so yekuku dama so fuma me mama Esther ne kofa bai Esmond Born Herbal Mixture ye duro bi etimi yefu yare pa tichiru no osa obeje tumi yefunyare yare bia ya pa ye sanse oyefunu ye ya no afi osia obi ehu moboda na sunya Esmond Born Herbal Mixture ye betuasia makra Esmond Maramis ye malaria dro tata hwe abedwa so na tu typhoid fever se ene jaundice se ye malaria pa na etete wo de bomodin ase ni monimu ya obekokoto Esmond Maramis wo haw ni nyina bebe na wiye sabada ho pa de a menhwe ma okrama bekawo na tie Esmond Co Mixture ye kokodro papa mafo gye tuma edi wadanse emfa wo ni babie kokko na fifiri oni paduem ebehye nyina se prekope afi Esmond Pan Herbal Mixture yesa won capsules eno no eye ntini mu adwuma waposo osisi echi ba bi atwetwe wo ni nyina ebem wagyina wanam so peme wo ye be ma omode mo no nso ani won paso bomode so benya adure bi ato Yigire Herbal Center e wo Yigire spiritual cream na ye nsankyerene ahodo amafo edi ho adanse na Yigire Herbal Bar eye nnompenu mu adwuma waposo ba bia Yigire Herbal Center so ye no wadura Finland Chapel International so fie ho a ebe public park Roman school na echi ho afi adwudwam so Yigire Herbal Center eni dwakase ne die nimhwe benya bi so to Family Herbal Shop ena so fomame route ho e wo Dwafire service station ho a Yigire Herbal Center for ahomaiso 0246 775319 0246 775319 Yigire Herbal Center di onyame kan ene bebem Yigire Herbal Center onyankopon no yaresafo Ani mpanyimfo kan ayemwa se bibi nsikwa sanso na mpane ampa ni nuane ampa maye odasani a moje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bombo chichie no se me firinsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura yeni machinje menua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matumire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim menua
nua mema mu amahoden wo fem mo de boss ana mo agem mo de ane okoje aman prekese heba powder me nua ma mo so amaten kanira mo konfikyira mo te yaw me kyire mu a menstrual pains atadwe mo so mate denne mo modena na mo kope okoje aman prekese heba powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asiminta no ebo adwuma yi enye no nko o ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma se ya yamtim sisi yare minimukwa aniposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai se eye mixture ena capsules aduro ni o adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba Sauda Femse team enye kasa bomodena na kojibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Ekiki Sport apenchire mufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 0257820 ana 0547037 Shannon Suma me say we physical and spiritual works odia ne so obeko nanim na wa solve problems Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibi drofo nyina headquarters no Medicano Dr. Amagashi na mekamfo de amount yade eya etunya de ote ha makasa no de ha maka ye adwuma enu ne betu yade na se menue nkwakyinchi mrawate na bomwachichi afrinso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hye huna dia tum se Dr. Amagashi wote ha makasa eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe ode betu ase asthma enu so simanum no otu ase eyam kro ulcer wode na fo miensa etinyenti ne kuma bonso nkronso ye hwia Dr. se ne Tontia waje Hamadi or the Trokunkum Bible Munsam Kronkron and a betu spiritual marriage na se Munsamwa etna wo so obi ne wo beda ya to wadro adie bi ye fa honhum no kwahwehwe Dr. Amagashi Acheampong no be sadia maun sanom nanu ya mani krotwerisa me hno santamu medie bi ho adanse drugs and nipa na to muntentan oja ya enyai fa wani che Dr. Amagashi ho na kwakọpẹ yaresa efamanom he ne ba na mema yebom krokro sadia grade edwedwai eno so kwai no obehwe no asan yade kidney yade eno so doctor betu ase amagani Amagashi a ene ehu amagaho Waterchiman hwehwe Dr. Amagashi wo hansa kane just akwan so wa udru Pentecost and Sunday no ho a won sani fa so behu ye signpost kai na frɛ Waterchiman contact 054-458-0936 Takrade ebon Apostle Dr. Amagashi ewo Kejebiri adjacent Kejebiri Government School Fred Dr. Amagashi ewo 0547-044-307 or 0544-580-936 Dr. Amagashi na wa mame ho adwiri Sompa. This is Sompa. Ya boy. Yaba Sompa.
ne dia ode aba Daily Graphic anope they are all can say a teacher for cool nat no na can say suku no ashase di college for anim no yamamode say e be traffic to be alcohol ama wo nso ehwade ye no atume akoso EC to recollect parliamentary results of 9 constituencies abato adwuma electoral commission ebo amane say abato mpesua enkono bi ewo ho yebesha ase akenkan eho emano ebiom eno ewo ha enom East Legon road crash Bishop Salif Wamuakon son get 6-month sentence sofo Bishop Salif Wamuakon ne ba no kan kwanhye okonya ye no ema nipa bi hwere won kwa no yadina sam yeso onko senior correctional center abosomi nsia eho ena yadina akosie ewo ho enom The Chronicle post-election matters, police restraint and tact saved Ghana, says Professor Kwesi Enin. Professor Kwesi Enin say ose no krepa ne say yatu abawie said ya achire bajabaja esore ye no sa prosifo nye wanamuntu a anka oman no enkoye kura say prosifo said ya usi so asem no mu no aboa ama bibia ayekama. Chronicle say mo amane say oko di bronya enti ne wabadwa so ma biom oko bronya ji say di bronya wie ansa na waba enti shanonson. The new weekend crusading guide $30 million last minute contract push eno ewa ha enom e-gate systems installation at KIA cost $94.6 million, not $240 million. Ghana Immigration Service. Ghana Immigration Service for ne ka say wo mo kire say NDC for answer mo kan say e-gate a ye ewo Kotoka International Airport na ho ka $240 million no enye no kore $94.6 million eno no dey atudwa. Attacks on coalition centers cause standstill, says EC abato adwuma ene ka say o hwe menteme ho ase a ekoso ewo coalition centers na eno na keka ho bie ema ewi ase no baabi wo ho a ema no yantumi ankenkan ni nyina ewo ho enom. The new finder the obokrata ena madurusoi ha ena watro o say new finder say oko break nyame ya adoma January bosome no ne de etoso nwotwe afi 2025 ena wo mo besan ababium and mo amoto the new finder no mo nsha no nso ewo ho emfama wo mo. Businesses must be optimistic despite current economic challenges. Joe Jackson owura Joe Jackson ena e ka say wo say enwuanwuma awodwe wo man no omunya rehemu say asetemu odende nanso ebeyeye ebedane ewo ha enom. The Daily Dispatch the Obokrata declaration of resource in Ablekuma and Okaikwe Central illegal and unacceptable. EC's Jen Mensah story on page number 12 and ne anope abato adwuma pani odano ante Jen Mensah ene ka say o say Ablekuma ena Okaikwe Central ehodomo adintwere anasa abato akenkan a course wo hono ankoye kura yaje toma enye yefa kwambone so no ye dia wode ato edwa. We must serve Ghana with respect and humility. NDC chumbuafo owura chumbuafo ya NDC ni ono na eka say o say NDC for manya kunwai momfa obuo ene ahobrase enye adwuma ma Ghana for eno ene de ode aka banyansa for yebunebe yenka na sem. We are hopeful NPP will win 2028 election. Baumia yera Baumia na eka say o say anida kwan say neatie bia 2028 NPP betima wene akunwa eno de atudwa. Focus on Julius Deborah the Mahama lawyer list eno so kratai atwere emunsem ewo ha mamenko okay answer na enche yebekwa ahoma no so Asante Steven. Hello. Otherwise known as Unity or Ahomano Eso. Hello, good morning, Unity. Good morning, na apomute saying. I'm not doing more and I swear. Ayacha Nora.
All right. Anope ubutu hifa. Nana tesia de mama sompete fu ina kwa na isi mba bia mijina ite bredi nana kwa je ko na nana legend sia mijina. Okay. Na jumade no kosan e wo ho twamfoni no kire ya anope yi. Okay, nana ma ye ma sompa for ete fu ina kwaba en fam na sompa 90.7 na we pi won kansa bredi a and then sompa akuna fo achede no ya sha sia ye kire ya sha sia ye kire di na ne sanana if you want to know that any pan abu blessing pan and to be able to say na ne be na me spirit challenges ka credit but metuma so what challenges me na if you out you say family dia kuna fo no ba no mo ba mi bu so me twetwe ni ka kra na nti za na tie wa okay ende o sha won krata ma so far what my register akuna fo be saying na men ka ha men ka na ti sham no ka se na register kuna fo ko be 32 amesa aduasa mienu na wo sha dodo senso na aka akire e wo queue online no dodo aka wo line ni bere enti e no kra no ese me je adventure from kwa fa so ye mo so fa aka we ni okay all right endo de chiro de wo nsam no wie na afi yenhwe de e wo akire but what the was to form enkro nsam ankrofo e kan fa anamo a sompa etuo ho a e de na wo tete yes, me ba ya no me ba me di kan ko mu asemene ma wo ko ma sei. Initially I said that no ka san ke ko police station. Sure. Ba ne ko me be ya na nta fa che say police station mo say expect say yentimi nye we no wonti. Ana me twa mo ko asemene ma wo sei nta se no ma na mai ba bia ya sha ya ye twe bi no ho na ye be ya no so o ma ye aduma so ma ko o information center wo be di ay announcement kama. Sompa Sompa TV actually afi bi o mo che no to na ma ba say ya sa say di nti be o ma de first one o ma ka sa ko information center ko announcement kama ma ni ka do ma say o ma twa mu di na no obi a wa say o mo twa di nti o mo dia di ma na tumpa na right wo hwe kunafo a ba wo mo ya kunafo mpanimfo na kunafo mabawa ana so fa so begin actually we do say man mpanimfo na ka say mi an kasa men ya gani ma wo se we dey tun se we nyama abaya bia ni ma we yam penfo ankasa bi kula kitatuanya dia bi so we stand sale de na ba okay enti yenya wo wasama edi awie ya wo de ebema etiefo ene ne ya ekeka na afi yenwe okay na me ka say ya sha ya twire di no me de ga mo no bi di nti se wo fira se wo ma ya wo beti ma ba se na ba twire se na ba da ne duwa yanda se be asia de ni bia ekoye se foto bu na so o man ti radio na so ma be tro o ma be tro mu di no ya na bi na mo mu wi ekoye se wa wo jone ya mo bi no so ta na enye nti se wa wo hin se ku ana so wo nyanka wo fi bia ya bia ku nyanka ni de wo be bia se mi ya so na mfa no wanti ba bia o te so mpa 90.7 fi bia kwa na ko tro di se be ya dare di wa che de no so de wa na so sa be kan wo di na na okay enti bredi no ugina hefa poten na se sia bredi mi gina bredi dia ke se bi na madama na ye wa sia ye trade no se sia o travel o ba bredi asa o ko dia kwa je na na mo bo so fie no wona ne dia ke se bi so tona mo na mi gina sia ya sia ma sia ma ke di na aka credit economic card no fra na asa na card no asa yo wo dia credit card na e wo nsam no wie na wie a na ye hu akire enkomodie okay you better ase bebre Asante Steven otherwise known as Unity and woten nka eno na anopay ono no obredi wotro edino ewo ho papa tosu nso ewo eye donkron kwanta ena afi eye manager Bojebo enso ewo busunya na yehwese pretty shortly no yebekọ ehonum nso na yakọ akohwa wo maba ne oni ho ede but I feel patron say wo ha yebesha say the common the next few minutes no yebepon ewo dwumadie so bronya no mu ahoboaboa na yeyo ahoboaboa no bi ne say yenchro yakunafo din yenche yakunafo ade omomfa nkodi bronya ne new year enti no dwumadie kese a Sompa Kumase mfie miensa Sompa Sunyane Sompa Nkoranza mfie mienu emu enie ni ayayo
ene nia ekeka ho. Brother, good morning. Good morning. Na apom te say. Kedi amponya ko ba dar me pa na ba so e. Adom wo wiem. Right. Okay. Mami ntio anope to begin with no kura nipa and then the day for registration. Yes. Don't need him say nipa beba. Yes. But looking at nipa ba has sabre no brene beka say ya overwhelmed. Yes. Then e can chere wo efa eno ehun before we beba the nitty-gritties of the baja before that no obe so bodu na makọ ahoma no so aba. Yura Baffle Steven, also known as Bojebo or ahoma no eso. Manager, good morning. Good morning, Nana. Na apomwe. Adom. Right. Anope sompa kunafo achede ho dwumadie adi ntwerɛtwerɛ na yewo mu wani die mu anope ehfa na obutuo ewo busua. Yo, Nana. Me da sibebere na me fa sa kwenye so. Na me na obibia otie sompa 90.7. Right. Me na na so. Na nyina ni dwumadi a da fa to ye ho so san say sompa de ye ba say ye ba be som na ye dwumadi ba ko a say ye che akurafo ade Christmas bia no na enne na time no so. Right. Chabre ya mi kese ya mewo bushia police station. Okay. Right. Right. Na oshe so far won krata mu ene ne awode wani ehunu dwumadie no kosai sompa. Yo nana mama sa na wase. Right. Na dwumadie no ade a ekoso pa ekoso apart mi be duru bushia ha be 6:30 na 6:30 mi be duru ye no na enya asenketwa. Right. Akrafo ebe address obia twen agene card we do ya na ye decide say me na me free from panana ene na enya asenketwa ko fodi ye right go enya asenketwa say ye na ya san live ena me introduction ku bi kire o mo say we dey ye krafo ena ye ba be che omo ade nti omo take ena ye dey do omo nti obia enye boko nye din any line so meaning say yan pa obia ebenya neniema. Right. Enti after me start here announcement say krafo na ebe che omo ade no na say amount to free mu mako nti ho na niko say na arentra ama omo free mu mako sa information no omo enya na kre ebi mo say ne say maame mpanfo na say be panyi nti na o hwa mo hodi a omunya kunafo but na mo man panfo omunya announcement na omunya information no kre no na omo start say omu free line no nti no say eji ba ko na eno nso ewo ha. Right. And so far o show nkrata ma wetima register kunafo be yes if is oba nkranza ha de a obre ni be ka say ya overwhelmed age yensem nipa na egu ha no pe ya ye ka say enya asam ketwa wetima register be yes so far I said to the same thing nke ya jimi sansan ye o ka say jimi nsem wo no so far my register nipa not less than 50 kra. Right. Okay. Yo. And the Sabra Mugu registration so there yen say wo bebre. Minim general information bi wo ha pesa wo de ma the 4 centers no 3 out centers and 1 in station and a central point no general information bi wo ha de ma ye na. Oh okay. Nana. Ne meka sure bi bia no say Sabri farm na so ye chiche take na say ye trading right na ye di ka kan ntempa no ye niama no ye wo bi so do ye ka so a na betu ma ya che ni padodo right and your best friend obi bia say kakra bia wo bia no para support na dwumadi ntu enye nkanko mpokra no se wo ye kura ni kura na se wo hwe
na se unsɛm yie anaasɛ biribi aka wo nsɛm a wo nso koraa bɛtumi aba abɛboa ama yɔnko krani bi ɛnyɛ bi ama ɔno nso n'ani ayɛ den agye san sɛ busuafoɔ ayɛ adeɛ paa mebɛduruyɛ no manya nneɛma bɛmmienu bi a na ɔmopɛ sɛ ɔmode ba nti ɔmu hu nyinaa na ɔmoyɛ sɛ na ba bɛduru di a ɛneɛ mengye na ɔmo nso yɛ ɔmode support ne no nti mesrɛ obi biara sɛ kɛkɛ bia obiara no encourage igu so wode ba ɛna bɛtumi aboa yɛ because sɛ yɛ kura ne koraa na sɛ wobɛyɛ saa donation yi bi a ɛbɛtumi aboa ama nneɛma bebree asesa meduru busua ha no neɛ na bebree na kaa ne sɛ ne nipa no bɛduru a mebisa me sɛ yɛ kura ni sɛ ma me kura ni me kunu wu yɛ bɛtɛnyɛ sinyi o nso kura bi nyɛ bi me gu so anka me pɛ bi a sɛ menya bi ne adeɛ ba menya bi nti sɛ me fa kwanya so kura sɛ aka sɛ me kura ni na sɛ bi yɛ ka wo nsɛm na sɛ nso sɛ bi a wo pɛ kuna na sɛ yi a wo bɛboa ɛno nso bɛtumi aboa ama ne wohwehwɛ biara no wɔn nsa aka right manager anɔpɛ yɛbɛda ase bebree ne nkɔmmɔdie okay abisanfo ɛne a wote ye ɛyɛ yɛwura bafo Steven dodo na frɛ no Bɔgyebɔ na ɔno na yɛne no kɔdi nkɔmmɔ sɛ ɔnakyi akwan no ɛwɔ busua ɛhɔ ɛna wɔmotwerɛ adin no yɛda wɔn nyinaa ase unity ɛwɔ Bredi Papatos ɛwɔ Donkron Kwanta yɛna yɛaka no so yɛwɔ station ha a yɛtwerɛ bie nti no ya network the four corners of a year Nkoranza North and South nyina a yɛtwerɛ edin ɛno nyame yɛ wadom na wo nsa katekiti ne bia na wahwɛ ne yie nyame yɛ adom a benade be na wɔtwe 31st no na waba bɛgye nneɛma na yɛde kɔdi new year no ama bibia yɛ kama enti ya na wahyɛ no nso we yɛ afiafe dwumadi a yɛdi ɛwɔ yɛdwumadi ahodoɔ ɛso well ma yenye adwuma we so emfiri ho ansa ye ba yɛde nkɔmɔde a aka aba abɛtoa so ene anopa yade akye bia yenka we say 21st clinic ekuta yemu pa yade pa de yemfa bi nkɔ bronyan obia nkɔ 21st clinic onko gye na yaresa ɛwɔ ho ye onkra bata dunum Ghana ha ba bia Nkoranza de no de yɛwɔ Children's Park in Chen Dr. Amos Tando ene da no ebetumi aboa ama bibia ayɛ kama ede amayen ana ede amawo enti no hye eno nso sesia na bibia enye kama enei ebra yɛkɔ ahomegye emu wo ya ne sade a na udem 0540 311 yɛkɔ ahoma no so municipal chief imam yewura alhaji yɛboa ɛwɔ ahoma no so chief salamu alaikum. Alaikum salam. Patrona apomwe. O nyamena domboko. Yeda nyame ase. Afia hia biem. Sompa kunafo akyede ene yebusu a yɛtwerɛ adin ede ama akunafo yi. Na yɛhwɛ nipa a ɛba ha yi a nokre pa ne sɛ wo magye yensam alaji. Nipa no dɔso yie na yenso yɛni da so ne yɛboafo ne awurade. Yɛpɛsɛ yɛbisa wadwen kyerɛ wo yɛ sɔfo pani da ɛdɔmɔ anoi akyɛdeɛ adɔyɛ ɛmfaso bɛn ɛna ɛwɔ so ɛde ma obi a ɔyɔbie yo dedi kana mehyia wɔtiefo no wahwɛfo nyinaa nananom ne nkramofo mpanimfo yɛasɔfo mpanimfo ne ahemfo zongo ekyia obi a no kwasɛm ni sɛ ɛba sɛ akyɛdeɛ especially ma akurafo enyanka ne mobrowafo no de ayade a Islam obi anim sɛ nkramofo de mfa ni agorokra obi abeka sɛ ani de ya na nkramofo suban nkramofo de akyɛde de ni fi sabili la ma ne ayide anya ade a wo mo di akofi sɛ ayade a ɛhyɛ enyamsom mo kana pa ɛno ne ade a obi a wo so nyame na so obɛyɛ adɔyɛ nipa titiwo a woyɛ ɔmɔdɔyɛ a ɛso nyankopɔn nipa ɛne obi a wɔyɛ kunafoɔ wɔyɛ agyanka
Fese janka de otufo nyankopon pese ye tie ni hwe omu yie pa ne yemfa o ma se moni agro nti Adea esese kramuni bia wate ho asem se ye be di juma bi se no ne kakawa na ne bi ne sempu bi ebom bi na dan kwa ma na Adea yinshira Adea ma no se de yin na ne mo kura na ko ka se o mamu yinshira oche nti o man de Adea yinshira wo mpa right nkamufo yankopon ema ya sebi zaka na se tutuso ditu womo wo kire se kan ya gia yemfa ma wo mo ebi ni sa nkofo wi ebi ni enyanka akunafo ne wo mo akire wo mo ene sa nkofo no wo mo ni Adea danyame akoma so se yan show mu yi na yenye omo asede mfa mom yankopon ka kire Quran pa so se mu yi moni tri sa nkofo no so a ni yankopon wo se asikafo eye me yankopon ma hwesofo wo me na me disika mo so mo hweso mame ena yafo ni yanka ne akurafo omo se ya me nyame me nkrofo enti se me hwesofo se mu yi moni tri me nkrofo so a mimi yankopon se beyi mani afi mo so na mi ntwe mo ni ntwe mo ta so se kasa emu duyi pa se nyame to nsem a ne nyame ma obia ense se sankofo we wutwa mo buja right se bibia no mo ni ko mo so yo ya di papa se obia kakrawa 90.7 kakrampo ebebampi. Right, Chief, you better ask and said we see a boa, was obi a kakrawa a bum. Na oshe ne obi esu asetena mo de ne ekeka ho adwen nsusuye mpanifo nya sa enisoade hunu ya ete wo sen na de na beka wo sa enisoade hunu ho no kwesem ni pa we sabre we kura ne bra esese se dwo de we nshira ebebamu ye pa wo bra ne wo amochire mu a ene sabre ajanka bi di ne sasi ne je kurafo bi di ne sasi ne se ne mi kunu ni ho na anye bia nkwanko bekwa koto akoko sire bi kura mi yatita na ye tamo hia ne di na sabre wo amochire we emu bre we no na woni ani da so bia na mpofe mu ano ya be che na sa chide we hwa ani je ne ahokaka bia sani para de baje sade no eno kwa ne shemu kinama ya wo ye no enhira edoso wo mu yie pa right se mayen fa ho se ye nipi obi abeka se sabe obi sikani beka le de ho che wo kwa ne kan se bi che o si obi a oye hie ni eni ne obi a oni ne obi dinne okra no oni di no oni ne hie ni so wo di obi dinne na wo ani da so china wo so de fakira de ne ya doye na me yankopon me na me ni china o bedi nti so wo ni bi kura na so wo na de na se china de da ho a fakira de ne bro wo nua bi right o tu fo yankopon e ma wo so wo nchire wo da se ya me so wo ya anu inshira no ado so yi pa nti se me ya mi ne se ye kakra bi ne ye wo nti se yi bi bia wa nra ye ho ba kire uyi bi ye bibia eno na ma wunya akotomo right na ya ni mi sa eni tina bia sabe ya wo kire kakra ne wo kuka kakra bia ni ye bia mo bia ne ya twira ho se na mi ma na kyena mesidi ne bi o kire o se ma nwene de obeti kyena ho na kyena ne de ewu yankopon sem nti kakra bi obia no won fam wo sabra wa wuri aye wo amoche bremu mi fi se eno na wo che obi ade keto bi ko ayi ne so na se brebi na se ni pare wo bebre na di ko di kakra ko kan ho a o de kakra na de kan ho no enje na ni so emro so na sabra wo ya amoche wo mu no na wo che oni pe bi ade a wo hu ajanka bi mo ba wo hu no ye ni mi mo ba wo hu no okurafo bi mo pa sabra wo ne ye ade a be sumbo na ni wi mfi so so da right amen alaji yeda asibebre abishan for any out ye municipal chief imam yera alaji Ahmed Osman yeboa na yetenen kan okay brother Philip atras medical man akwa brother na me bisa say
wo hwɛ anopani nim sɛ nipa bɛba deɛ but looks like say yɛayɛ overwhelmed nipa na ya agye yɛnsɛm because nipa na ba ma na boro so mintie wo first impression ana initial thought ɛwɔ ho ansa na yɛahwɛ other issues. Nana medase pi sɛ wama mekwanya no pay na yɛkyia atiefo asɔfo nananom ahemfo ɛna obi bia wo tie Sompa ɛne anɔpay na nana sɛdeɛ na manager bɔdebo ɛyɛ hɔ na mefa na yi na free nam de abɛchi chief imam de na so na niema 2 ɛna ma system essay pa I believe say anɔpay any politics there but partly some way somehow say because entiase na nipa nya kra na I think say e be we MPP for the kind pa ye arrogance ene say wo flaunting ya mabu anu aba social media me ka me won obi mo the seb was champagne sa tato na o age say inti okasa no na say abrantie bi ni age mate bi et dem hwedin sa na say na we kura wonya kakre no ha ase wo intimidate inti man pe ba bi afame na nsidi a minim bi su kura no wo fi okura no mo abuse no awie school dadaada we ye journalism nyina de o wa ye fun no ma ya se kan se minti ba sa na mani pa na na je say oh and it means bia also the benya ska bia no benya and no na say o you too frustrated no koya ade kura betimi de ne nkwa kwa onfa ho because very any wo de fa nyina mawo nti na ono ne de and to so too bra ebinum didi na ebinum so kom de wo mu sell man and ye matu amaka sell man pa nti ba sa se nipa no onya bi ni no so bi anya bebre a odi ebi kwa na ni no de hwe na se wan hwe ya ebedu time no na se tu kura na obetwe a so otwe no so je ne de efrim nti wo se ese saade ne nso se saa ne ma mienu we kan mo man ese pa wan hwe ya wo de be sha aban ni nipa bi ba na behavior bi nti na social media na do time yo se regulate no because obu okotim ko free niama wo mu yusu wari se me top pressure amobi saa niama ni nyina ya niama emwa ema society enkoso enti o me kasa ya se wo hwɛ nne nipa ma be piem waje nkwa na nipa ho kire wo mu sebe yo o mba ye twa mo da Facebook yi so ye do mo ko TV so nyina mi nana mi nyini so obi o the right mindset se bibi ni ho pa o be sori ya no pa hema se no aba betena so ba beje sebe yo akunafo ache de na se nkwa akra na ye de ma o mo ye ma bi die but de de be ma no different nipa no throughout the life nyina na se otu sa manfo won na se obi ba na oni ni di nkoma na osere kwa but utim se wote aho kire wo ne krem enti I believe say society say ye didi ya mo bibi no right ya seti tone no ya ma no bia se de ne kakra bia na wo de kwa ahoma no so meda se bebre ye nkwa ahoma no so emra asompani Aje Samson ewo ahoma no eso yene no nkodi nkomo Assemblies of God asafumu ugidie ni sen regular panelists no oka ho ebe asompani anope asomdwe nka ho so be mona na anope apomwe oh nyakopon twede nko da robanti ye ho ye pa msa won so ho yara adom ye mo fisha panso ene efiada anope oh hallelujah hallelujah ma afin komita ye ho oh Yesu Kristo dirin right anope ye Sompa akunafo achede ho anamuntu etwetwere ho adin ene na ya frɛ ye akunafo so meje wo mo card a wo mo de kwa akɔgye achede no na second tumadie no nipa asi aba ewo ye fie ha enye asem ketwa na ene na ye pese ye no di nkomo ewo ho na ye bisa adoye obi ya adoye a emfasode a ewom no bi hia se obi kura timi tena se dwene ho se meye adoye ye hwefiri nyame asem mu a ede na wo ede be kire ya no pe mfaso be na wo so se meye adoye am obi yo Owoahene me na wasi na sama tiefo nyina so atia no pe ede ba Sompa right FM ne TV nyina so Owoahene adoye die
nyame wo mu je ntumi nka ni nyina na anopai because when Yankopon Adea nani je ho pa ni se ni pa we ya doye Bible kan baby o ri kam sum kura no aye akonya ba ye di kekewo ani se ye hwe nyanka ni akunafo o ho hiem bi yu fi de kaye hudu mu e sa de na ye wi kam sum ya bi so kan sam 41 so a o kan do ye ho asem o kan kan ya adoye ma aye sa wa se obi a wo hunu akunafo na nyanka ni wisia na mogrofo mo bono be gi na daboni e ka so daboni a dawo aho kire bi ato how be at all, but you office Adam. Never so so. One condemn after 1 month how be we are damn personal, but you office so. You are my wife, Adea will be our part of your beer. We are mixing papa, no young quartin so, and me, what I was at this so. And the Adea, some perform father, I said, yet to papa, but I speak as I was and catch. And catch you you were clean now the thing about to be about. My also, I'm Shirani. I don't know what was that to me. And catch you, Obibia, what ye and none of pay. I ready and can come out be 1 year for more. Now, so dear, so that when I put on Shira, I thought about so. The Yamiadum about some potential for any bumpo. That 1 year by the Muslim, that 1 year, or Pierre upon the wedding. The Bible was all ya. But you fish out upon him. You can catch it there. You can say, what to your back on the veggie, and a but 10 Pierre on the bar. You be young, it was some to be a moment in say. The Shira, every play. Now, something on the back, we, Owoahene, or my way of Moya Sado, I look at our power. Rebecca, papa, you be a wood see me, Miss Snow say. Then I put again, and say, what in a and catch you, woman say, what shall I watch now for me? The and beside those who catch you know, almost when you be a moment, I feel more half. The one and catch you, never can get there. Right. Opening and pay Yavedas and Incomodie. After Yankopon, amen. So there was a pan with if we are Yankopon. Amen. And nay out ye a Sompa Acheampong Samson na anope or say adoye and fasode a woman and yamie any kum brother. Now I know go asam so yen trust free her. Enti na asopanyi kan no ono kra e kan emfasoa ewom. Ba na me so me kire fa rang ensunsan so a edeba if we don't do it. Enti enye just me pa na me yo e ya sede me ya sede ya sebe e wonyansa kwan so ne ye de amaye. Sede be ya bi company for si di mami ni bi e na ma agro no e ye de. Enti adom de dey ne se wo didi ni obi ni di ya. Agronu nyanye de serious issues pa betumi aye ya minimranti ni bi kro mutumi ba na ombeka se omkra sorry kro mu nkobio Adea those days are no maame ho kire no bi okwa asori na omo kodeda uncompleted building mu a whole lot ani nyina ya no mutia sometimes wo bia betia ka kire ne de na emumu no se nka na bra omu so nko munya emwa kakra bi aka betia aboa na secret ba ko pa wompa organ ha pa me kamo biate Ghana skafoni be brewni mo no adoya dore omo papa media personally me ye living witness to some of them right to be nko ebe kasaye and the Ghana fo inate o se oni akunafo eni nyanka ne gikoye adwuma wona sori no o ye ne every month bia na enya agudie minim Dr. Kwaku otin adonko sa angel ayiri on the say every day bi otenase seske ko hwenhwemu ani to bi ko no akwati mi ko konfanoche no mo da critical ward no mi ko na wakwakuti omo bills e de amom right o hwa papa despite to da bi abehu an say kuromukura na wo mo che ne mama for Christmas ye yina sabi ni yina na enye kwa sometimes wo bi kura do bi kom yetimi mana kwankire se onya adoye oya adoye yetimi deflate ade na nya dwuma nti said ye kan ewo positive impact be brave na me ka se cash and carry eno de waju wa kwatu adada ba de a we ya unya mfaso bia no na ho na onyankopon kasa blessing ewo ade bi ho no akwa ya sa ade na obe no ye adwuma ese ya se we na ye ni pa nimdie bitimi
mount ya santa we ya de kwa na ye colleagues no nwanwa nso bia na no mu nyina na ho because of the way you see ya de na ompe bibibia mfiri ma hu say ya wasede no nti ma sunsum na taade achi adi nhira ba no so no ejina wachi sure nti say ya kan say ya na me kan wa say obi okra na ya ye din awa ye din ma no pa o ska bia bi Adea aka ne pa ya adoye sure na adoye na bia ono no ye ba komienu bia no wa wie ba nyame hu no na ho odim se wei obetimi aye de eche sei nti se onye nduru ho no ma sometimes your reward bia won sanka. These are spiritual things nti se basa na mo se ni ye ntu se na so panyi kotu o se nyamso no uwie ni nyire be kwa asore ye be bom pa yo be ya komchi no nkoyo nyina anyanka ene akunafo ni hu ye nyi won firi nkekayem eno ene ye nyamsom no ni nyina wa wie no ne po no hwe ne nipo ma beguana na cars ye se ye che no eno na bisu word say agye ensem e overwhelmed nti e kire se ye nya binum ba be ka ho mo ba be boa e beti obekura ho fa makura oba bi akunafo e be 10 mo mfa mo di mame na this ye me am spread wo me am e very good but ye bu ye ni guso na ye de ye pesika ye kurasika ne wo na wo ni bie no e ho no ma am tell say makuru no asundua akuru no kura pe no oya na entimi enkoso empuntu enhyeda nkoso ma study nkron na na akwa akra no kwazem say sa akra wo ye program bi etise ya obetimi wuram so obo obeti abayi be 100,000 da was amfanye ibi kumase azen no kumase for your obo amanfo ni bi enti aye de na fe ne ye ba be 31st well esukuma so mo ye kura na o mahene yi lady be yi 20 cedis wasi ni kunu bi a wa jana kura o ye yi o ne nkwala gu no so ni ya na o be man 200 million 20 cedis akodare 200 million o cedis o yes we yi obi kura se yi mpokura me beba o shi anansa na de se nka ye no yi 500 cedis bi ama no o nti e wo bibi wo mu a ye be sero bibi ase wo de se wo se onfa ma meka so mpa ho na ba din ya twere obi adi wa ha wo se mmam bi a be 5 mmam be 2 me ankasa me wade a be mo ye de be ma mo me mo anana ye nyire me ma kwa ho kire mu da edi se mi hu so obi se ne ho kire na meti ase edi me na no obi se ma de a o ya azam se masa me die me nim ne se obeti ya azam ba na obi ani ho in the right set of mind Obene nam se wo sresra de I'm telling you bibi na kaka bibi ntia ntia am so ya zakra man mfane yenko ye ba because etora bi anana do time bi na unya 1 cedi kura na nka wo de atonsu ana bayira ibachi ene na bayira ache ba ko ye 1 cedi first no you know 10 pesos wasi kura na wo ye kura na unya etimi se obi ka ho kira asem a ya na mene no eye agire pa na ye ma mini mo ba ne no mudi nkoma na bi no mo asem are ho which is a quantifi pa na bema ni jano na wa stretch ya obi okura no enye ayi no ba baji no niema no se wanye obi kura wo ye na doye no na nije no because wa bresa stretch ya hwenkola ne sa ma je se oni de bia da obi anche ne hweda enti de se ye mo monsere ye nye de betumi still na ye ji achede no ye twire din ni so se wo bia media me hye wunkuna say enhyira bi betia pia firi ho aba sa wo nyini kra wo de try eno so ne ade a wo ya eno ye mfa gidie na eye say ye che obi ade ye mfa gidie the moment na wo hia ho say obi wo kra sebe asore wo nko mosque wo nko ba wo timi chade and wadi ye say tam wadi ye say tam to obi wo mo kwa so dwun say e bia nana yo wa e bia onko asore say bia onko asore but wadi ye ai say nipa wo hwe na brabo mu a otimi free na komam a chad ya yadoye mark my words so you go and check be na obi on fa ba bia on kwaje hwe but we free na kumam a chad ya fini na na brante bi ye was ya first time ye kan na tade o de bae no enen tade ni yes de ya hye e bia ye to agu no de ba tade mo na bi hye na yim na robam en o de bae young guy enti ono no so onim de o ma ya ama na enka wonye wo so ebi kura na papa free mu no hwe brawo ma me breye ebi obi okwese bi nkwa orphanages ebi kura orphanage na tete wo ye yi wo buani aguso mu wani nguso budia braka kitu abu enye ne bebrebe nye ne kese kakra bia obenya na wunya sase kakra akrasa nana me kase nyame ni monyam se eno we interview mu abi wa ha wo se last ni wanti sa brante wo so wanti ya me dodo but this your baba ye kese I'm telling you say enko sada because say wo you obi adoye free wakuma mtitiru ni akunafo o mu obviously o mu nibi
pa no na ade a me de me si obi bia nkran se bi wo nsem a bomode na yebi na obehunu kedi aponya kopon obefiri osurum na watimi ashira nti na no pay da sipi na as early as 4 o'clock na bi e wo ha obaye kiu wa na ya me nwanwa me fitira me say sabre nyina nipa aba hanom so ehɔ na me hunu sɛ nipa wotena se ewotara 1 edwen ho sɛ yen boa this category, this community of people say akunafo no nipa no enye kwa enye human thinking divine divine odwen honhom and nipa ne dwen nya asai ni so ade hunu because as early as 4 me drew ha na ha nipa akunafo over 20 something no nyina wa ha me say wow Sompa make impact Nana, no kwasem say it's my favorite. Sure. This is my biggest over Sompa. Adea Akye Abia manage Sompa ho. Sompa Acheampong. Ofri wanu aba ye non-bias. Yeah, can't say the tea, I know idea but we are one of my favorites. The most on a pair cram the winner sassy one. Beside the Bia because I am my favorite and I need to be part of it. Last year, not in Shrai woman also wait me my phone in our so now. And the Abawa Sarah Obeba Hawanya donation about my Jewish fantasy here mesa bia ba ka ho na yetimi akoye ndina na anope ye dampanimfu ase ye damu nyina ase because the huboni ade ade ya bo ho nyina kama mani yakra so okọ aha nyina utumi se amanfo aye krado bia be hia no ede ade ne ko kase enki ade bo ne ga ne waba ha ade ne ye genya fa ko no eye nkranhye kire se Sompa no nye only an institution e won Nkoranza a part of the community Bibia esi wo community no just like wo dwen ho no sana Sompa no so dwen ho bi it is a year efa Sompa ho eye afode efa Sompa ho eye asore efa Sompa ho yenhwe oni bia efa Sompa ho and this Sompa no so is a part of Nkoranza community no e ka ho ebi na a play the role say yenya institutions beye edu ana institution bia won Nkoranza ha e ka say oye ni social responsibility e de aboa anka tin say ko man Ghana kranka ya chechire wie of course nka ye ho atoye of course social protection aban krantim ya aban ye na from de ba aban ko ntumi nye e wo say afoforo yesom Sompa Nkoranza asase so nananom ne nya adwen bon Nkoranza to ho Sompa ba adwuma ye nipa e won Nkoranza no anetie yen nti se wo mutie na se sika firi mu ba afi no hye se yi sika no bi na ye de to ye de boa community no of course ya ye Sompa gala ya ye we Sompa ba nkrofo anya adwuma ye nti Sompa is also ye ne famu dia obetume de aboa and I think say na say enwuma hodo no nyina obi ada ne ho adi no be man Nkoranza 2.0 say what dey aye no na ye wa na waye senka enwuma on say ade ba ko emfa nhyɛ wutirimu da minibi tini aka say wo de ketewa bi abetimi aye no obia won dey sometimes it's not about the money, it's not about the material ebia say da oboyi ye de ba aye wagina mu a mo beti ate aye part etibi a Ghana Commercial Bank ye ni nyina ya fa nipa bi abe 5 ye be hamper ana bibi kakadi ya mekuna phobia na oni bie will go down ya ne kwa ina ni yesterday ona oni bie ni aye you for AD before so aye we mu so aye na na society ni kon kan pa o kon kan e boni pa because society no sa asundwe wo mu a wo ye a company an institution wo mu a wadwuma ye kra tumpon because about am for to na dey na no ka ho asem obi bebre kom na na ma bebre asa na squeeze na ye kom and is yen nyina so ye mu na se obi a timi nya kakra at least na bro nya kra sa won kwa wutumi sa wo plenty na nkwa wudi ni obi ni bi na wo so wutumi dwo sa na ye questionable say wutumi dwo obi pa because medical ka say ade no say
ofiri obi so ana oba wo so ena onya bi no so de so hu se wo bebre ya one hwe one day na nko ya adwen papa ebeti aboa ba ye mo bi atimi di dinner sometimes boys you know ye job na bi omo street yi na omo so oju omo ni ana ye games ni ade ma omo no in order to engage them you say at least we are part of the society because when people are ostracized I say omo se you omo to twena they begin to plan and when omo plan so a empa papa ma they will go to be omo ko nipa no mfi se omo yi omo ma no enti sompa no kwazan say be bom panifo abaso abobi bia abaso say all such initiative na ye ni say the kind say we always lead the pack say other institutions other FM stations say you some no bia 20 30 10 25 kran ye be boa ma binum anye bia no afebe so no na obi anya bibi kakra e mo say oh me society no me ka ho ba we say invite me man beji ade invite man ba party we see aba be children's party no o kuma say na no so amanfo beti ne akra de nipa ni be free akọ santi ye ya amanfo ye eye no na ama society ni mu adwo na so obi a so ani atimi a chemeda brother yen so be da se bebre abawa sara mpacho beje ewo haya betredin ewo haya right yebeko eye idwaso kakra brother me na wase bebre nyame enhirao na yentume enko yenim ye de brunya na ya sha ase eno na blue oh come on